Fattersack in Staid, Náisiúnta Cliath, agus mai contribution Boxing Ireland, agus Babhtaí, Babhtaí idir Leathcheannais idir Mórtas na Bhar, agus Comórtas na Man an seo ein bhíb an trúna seo, agus an chéadfrid fegan nach fáil fí réid, agus nom an trúna seo, Christina Desmond, ceapal du Christina? Inter ar fad. There was súl mórlas na treidach í seo, agus in chéchán, tá sé de sias agus réile tasú, Daina Moorehouse, ishe sna na brístí Daraga, agus Shannon Sweeney gorum, mar sin vertical le neartaí don nui, agus is súl mórlas a ganse, Daina Moorehouse shreds, the Cluffy Olympic a Boris, agus Shannon Sweeney le neartaí idir Náisiúnta chuma. Chéad trades go tíceán déagahés beontar sport TG Carib an trúna seo, agus a vertical. Gera átáhaint mas na Babhtaí canis. Neartaí ag an bhirt seo mar derma Moorehouse a bhí na Cluffy Olympic a Boris. Sweeney Lehane le neartaí idir Náisiúnta. Moorehouse Darag, Sweeney Signorum. Showmac and Anva, Craig Lehane Keogh, Talon Kiely an so tá na Barcolini shot trade law I'm sure so high performance so shot trade on Babhtaí dove on Vian shot. Yeah, but that's in the get to get Moorehouse. Sweeney le count that's Hession. There's Cliath to walk a vertical shot trade na chéile. It's so different after in the side and just start Náisiúnta. Caithfidh siad a bheith gart knock like it's mar chest down. Let's go bull of Kiely. Tá a glán an Urshan. Right here to the Kinte. An smachta get ar bhaine. Cosins bhain ag Moorehouse. Contest bultig vertical bach. Don't need short set on Tiva Morty me just an ace cup. Second cut to vertical. Took a dam or Christina. Tá brúma ag Shannon an sin ach tá sé feig buileann or tá sé dul isteach. Yeah, Moorehouse big knees tush gadisha. Couple of contest puts it. Yeah, Dornálaíocht and Thompson. Sweeney gur tá so go chrothú de héinach. Fecin chip cacha scupita Moorehouse in the costa chama. Moorehouse sausage gan chidach. Sweeney gur gar tasnar and tamar fad. Tá sí gnó gur in osa. Anva Moorehouse and chin. Yeah, couple of dasig. Daina Moorehouse and Thompson. Agus uair an tí sin a bhín wet go tí na chawad moats na Babhtaí shot níl wetach beidir couple con scupi score in the am shoot. Agus mar chanin tú chéán bhfuil das an chin. An vertic with Kiely. Tá Lauren fáin ag Daina inis so tá sí gáil compórdaach ann. Sweeney also Laura. Sweeney gur hol chun cína tam frad Shannon Moorehouse in each contest das og an Urshan. Walk sin cluggan go das. 10 second Focky. Babhtaí hina féile dina bhána cup buile mór bháin eile. Agus in chéad Babhtaí Cliath in shot. Into Daina Moorehouse agus Shannon Sweeney. Agus bhí mu súla gan Christina agus you know, tá idir náisiúnta vertical bach. Léir beit Moorehouse an sin. Cecha sciúpi tá sí go má cosins. Agus Daina Moorehouse an cín. Yeah. Daina, ís tó bhí sí beganí níos gnóí sa chéad háúmad chama. Se, hosnig Shannon an bha bhí sé chur brúar Daina ach nuair a chuig Daina on back foot bhí sé Daina an bha agus bhí cúpla bula das chur le chéile ag Daina an sin so yeah. Yeah, bhí sí cosins go má bhí sí boga go das agus an sin for sí cúpla bula das. A bhí beidir feicealach seachas beidir Shannon a ggéarthol isteach an tamar fad. Ní just bhí sé fanúnt le Shannon ag tacht cúthaí agus an sin nuair bhí an ámaché íon sin obair agus sinné an fágar fuair sé an céad bhóta an sin. Yeah, chéad bhóta mar sin grúte ag Daina Moorehouse agus nach cholána trí cín ar momentum. Sinné. Sin zet an lí in chéad bhóta. Moorehouse a chrú go leor gan na críomhacha seo le cúpla bliain. Mar bheith súla sin sin an taithí bhecha ce sta Cluffy Olympicach. Ní had páras se bloc Cliath. Agus Sweeney.
vertical go má. Agus na mar se mar BEO Christine bheit tú sásta sais an skill ag vertical. Ó, is féidir le Burtas na chalíní seo a bheith ag déanamh go má ins na cléthaí Olympica nó Orfrica nó damda, so tá sé dachar go bhfuil siad ag an meach an céine. You know, agus mar dúirs tá meach an seo an bha, so se tá sé dachar don na vertical. Agus tá siad an cardúil comá, so tá sé sin dachar comá. Sweeney le cán das an orsin, bés an cán is teise Shannon Sweeney go dtí seo. Caithfidh sí arrangeáil, ní féidir le arrangeáil an seo. Tá Moorehouse a breanú compórteach nach bhfuil. Tá, tá sí sásta le féin, féicear a lábha níl siad sús agus tá sí ag dása. Kitó caite ag Moorehouse. Tá sé ceann mór an sin. Bhfuil amach. An cán sin seléir chumá. Tá right an fat dus na shots ag Daina eye catchers, so tá sé dachar tacht maco sin de Shannon. Ní bhfuil a cúpla cá mar sin. Sweeney is chu brú. Moorehouse a ríis cosint go má agus a brú. Réitir aga chaisí timplaí. Ach, nu mar agus chuúg second day Shannon Sweeney rud a cinn smóta seo na bisí. BEO here. Cán das an tamsinnig Shannon Sweeney. Tilla ó sin a tastal. Tá Daina an compórdaach dul an the back foot tá sí sásta leis, so tá hín sile. Cán das an sinnig Moorehouse díadcha casa a dasóg. Agus na bulí seller. Agus má bhí Christine Earley anna cum seir a chéad orintí bhí níos tucre. Vertical squeak cán. Take a second. As a réitir rála Shannon Sweeney na Dornálaíocht. Clyde na Dornálaíocht. Tá bula mór ó Shannon inis. Chun críicniú an dáta seo. Christine Earley just ní sin ná an spioc sin bhaint amach. Moorehouse began níos feiceálach, began níos seilire. Agus Keogh Sweeney a dún an bhearna tamar fad. Í féidir le an spioc sin bhaint amach. Gus tá began ní frustachas níos Shannon Sweeney nach bhfuil. Níl an brú ag obairdaí. Agus tá Daina an sásta leis, so. For second, agus BEO Cliath. Agus Daina Moorehouse a rú an chéad BEO na Shannon Sweeney de an ní simúlis go bhexmid. So BEO. Níl an bheirt Dornálaíocht seo ag chuig a 1 kg. Tá sé dachar de Shannon marta, tá sé sin. Dara ceann gút ag Daina Moorehouse, Fóscú te gea. Ceann amháin ar fó scór. Daina ní de. Agus bhí tú caiinte sin fhí nach sin ná an sais an range sin an réimse sin á agus decha go deile bhí brúar mar cháilinn tú chéad BEO. Ní tí cinn tá tú fhí brú na airíonn an dynamic ar fad. Tá tú fhí brú mar tá tú ar an back foot, an tús ach ní féidirlí an rangeáil ón tús agus tá sin an dachar muna tá tú chun éá, so níl sé ce inis, so le chunmh débeh sé ar trí bhóta tríach tá sé dachar. Tá Daina trid go mád nach bhfuil tá sí breanna an compórteach. Tá sé an compórteach agus tá sí sásta le féin, so sin lead an battle mar dar. Tuigeann sí níos nach an trínaid. Idir héana agus áit machs na BEO agus sin an sprucht don bin darna BEO Leathcheannais na dhé seo. Tíine go bhfuil an ceann mór. Ceann builte go vertical go scuile. Tá combinations an dasig Daina, tá sé gobar body head agus tá sé ró hapig de Shannon. Tá Shannon ar a dár na builin tamar fad nach bhfuil. Tá. Agus tuigeann Daina Moorehouse niscuil ámaice. Ní stop an Shannon, Patriot atá ón, tá sé fósaigh dul godaí an trid agus tá crí an ládarce. Tá Moorehouse just compórte tuigeann sí bhfuil an treis up benach gúteach. Ceann mór an tam sin. Caithas Shannon Sweeney an bharna sin a rún a ránimid. Fácaí tíú BEO. Moorehouse rábháteach an cín. Ríist an bogatá, níos ácht an bogatá ag Moorehouse. Agus an réitir chud stoppas vertical.
Tá Shannon na cur iirecht an bha istig san trid seo ach níl sé just ag I brew MBabhtaí. Just ní an grím á Daina Moorehouse. Sa ríis cosint má chluigean má ag Moorehouse. Agus well, sin fágur sí ag na clufií Olympicha Boris. Sinné, tá sí an sharp like faker, like tá sí just Ní sár Sweeney an tamsin for sí Kansas tíireach le na Keogh. Cá sí brúchar. Vertical. Sáinín sin, nu mid bhain focaí. Agus cuairtealaí Moorehouse rá nabí seasa. Taken sin nach lach nu mid focaí. Yeah, níl na Daina bhlis ag Dainach bheith ann agus ná fáil buile mór so tá sí áréis le is féidir le gach éon mar dhéanamh go éasca. Sweeney an tamar fadacht níd féidir le gríma áil Daina Moorehouse go dtí seo. Féidir tá sí an bha. Be Moorehouse beidir cuiinú beidir cos gan fuinine bhchuineal go Leathcheannais chumá, yeah. An tábhaach. Ná fáil gorta Sweeney, yeah, gorta fi cuan asan sin Sweeney. Báta ní sáracha. Agus tóg Moorehouse beidir cuiinú beidir Leathcheannais. Go second dearnach inis. Ars gonna Dornálaíocht is áirtáin sa tíis an iad faoi agus tamach bhirte tú taí chéile. Go héidir náisiúnta bheith tú rágur tred mahan. Trid an bha. You know, Calíní an bha, so tá sé dachar. Ach an siú báta Cliath agus a vertical tuair barga chéile mar bhí Christina rá anhacha beidir chéile. Agus, you know, bhí Shannon rinne siú beag níos áir sa báta sinach. Bhí Moorehouse beganí níos áirna sa géad bhá báta bhí in sóid job denta. Bhí sé mór compór, níos compórdú. Mar sin sinna chéad trid báta Leathcheannais chuig go héin KG an seo. Idir Daina Moorehouse agus Shannon Sweeney agus fan leis an torra effigiúla bhéis muidinis. Ach Shannon tici sí. Cur sí ná bhéidir an Dornálaíocht sárs tíd ag meach an seo. BEO mai Shannon inis mar just ní raibh sé ábhalte an range áil agus tá sé dachar nuair tá tú ag tríd agus ní féidir leis sé áil, like, you know. Put your hands together for both these young ladies. Ach tríd má bhí ann gandáis. Yeah, trid má a vertical, chéad trid an seo. And the winner of the semi-final at 51 kilo. In the red corner, Daina Moorehouse. Grúta ag Daina Moorehouse. Enniskerry, County Wicklow. 4-1 decision. Agus stoitic sí chun cín. And give it up for Shannon Sweeney, St. Anne's, Babhtaí Leathcheannais tú Westport, County Mayo. You know, tá Daina Lewis in íche. Cad bhí sí dina inis? Well, big Daina McConnell a dhéanamh go marcaríis, so tá is go Daina big Daina dulanis agus McConnell Russian, so big she chun dulig tá sí chun dulig trínálanis gandát cos bhín sí níos mór ag tríd, so yeah, Mackin Russian agus sin labba agus súsarí ar madan chun Mackin Russian de rís, so tá sé dachar, nuair tá sé ín agus saranú, you know, lá ní go chéile tá sé an dachar, yeah. Yeah, so go big Cliath ag Edbach mar sin hain. Daina Moorehouse mar sin is sé bócach sa géad trids. Céithúir sí á ar amárach bhil feicmuid sa géad Babhtaí le Kate Fires as bell felliste, tuairtá ar Niamh Earley as Kildare. Agus ní heic me mór an idir na trední seo. No, a rís tá taithí ag na Bertacha tá bhí Niamh Earley ag trid an tachtan Chicatar comá, bhí sé ag na Carla Peak ó Mayo, Colleen óga Colleen an lottery, so you know, tá sí tar éis na cobwebs, you know, bhí sé an seo an tachtan Chicatar, so bit of vection is éasca an tachtan seo mar bhí Mackin trééis Russiant a rís an tachtan Chicatar, so yeah, trid an bha a bheith ann, tá cúpla buin ag Caitlin Furs, is the Cliath Europacha agus fiú cúpla box cups, so beag sé an bha. Yeah, choil sí gonne Moorehouse an nora mar sin. Sí gur beidir tíocht leis ach híns Daina Moorehouse agus so tred sa Leathcheannais tá sí an ach áit bhaintach sin an dúis fés an inis. Sinné. Agus an Babhtaí an seo BEO as an Staid Náisiúnta atá breanú go deas. Christina nach bhfuil breanú ítach agus brandanú agus gachrod agus you know, is áit ítach a seo go chósaí Dornálaíocht. Is bád a choilú bheith tred an seo ach tá sé breanú ítach ar fád anocht. Tá sé rás na Dornálaíocht comá, you know, tá sé tréáil gach éon lá agus
gach in seachtain chun tachtain seo agus chun an áit a bheith fécinn comá tá sé go dastómh. Tás an mú pro a bhil bheit eisi ís nocht. Ní nocht, níl mé réig ach se, ba bhil am tachtar eis an seo rís. Staid an bhaí agus, tá just buzz speisialta an seo, agus má tá mé rééis Dornálaíocht an seo céad cuaigúir, so tá sé das tachtar eis an seo. Ja, dan ben de BEO Canis en riep een morgen gemaakt sport TG Cad. Dus dan nooit een luchtje heen Kelly Harrington en Philip. Ja, aan va vega. Ja, ik ben niet Kelly. Ik heb geloord die nog wakker of de koffie lippen gemaakt is. Ja, ik ja, ik zie het. Dus ik de nog wel bezig, nog wel aan het morgen is vuur bij Brando sport TG Cad morgen. Agus Kelly Harrington en Kildare Sweeney, maar wie zien het gaat. Philip 0 moet edit tread shot. Agus Niamh Earley. Turtái Caton Fires. Agus an réitor a Cantlub. Taithí mar tuach sinnach. Tá mín na Dornálaí I géiste funas na réitor I bheith teile ví tú sais tíide. Tá iscuid cad bacóiríanamh, so tá tú áráit. Ja, má hí na réitor Cantlet. Ja. Tá tú tiplóideach. Ní an réitor Cantlet Christina dó a goríomh. No. Cha dtíir mar seach tread shot. Fires sa gorum Earley sa darug. Cé teúlan. Dín chorála se Earley just to Clugan. Súla chun sin. Tána Cosantóirí Clugan in shot. Fires a cock up become das and Chinnick fires on Lua. Tíra shot a smut agus a smigur Earley. Vertic up a cat. Tries down different to Géicheán. Anna vertic a squeal Earley Lehane a bullet. Agus Dacan she'd on topic in ish. Yeah, fantastic Earley sin. Agus Cas timple a bhí Earley. Cearcha second right díochhla Earley gan bheith cas timple mar sin. Agus cóla hála Niamh sin nach vertic a squeal. An Dakar sin nach chumad suas Christina. An Dakar go trino mate. Big short and Kate about the nílas gom cad Arloigs. Yeah, bin just funniuh beidir bhí vertic up, do you know, to say yeah. Mar tá sé Dakar sais pointí scóra chamá mar tú fáil can a cáile can tá tú brad sais a picture ag an multar tíh linne. Ach an vertic a squeal. Agus Earley. Can all-in Chinnick Friars. Tíadach agus a réitor rá stoppa. Ach, réitor sausage. Cetog dasig Friars. Tá Caitlin an láder agus is even le dul ag trid, Yeah, can eile dasog eile cataice. Tá si gama istig in some pocket Yeah, agus tá sais an cuach beidir níos smúig Friars an tá Earley go dtí seo. Agus don réitor éis láirt le Niamh Earley cúplórnis agus gan nach honma caite. Réist Friars go das. Agus ní na bulí tá Earley chusnasta, ní just glán atá ag Caton Friars. Tá na Bertrach a Daina van va, tá si ag dul go dtíon trid agus tá si ag gérig trid va acur. Agus a réitor hen gnách scanse. Numad bhain fácaí. Vertic was squeal anach agus agus uintí titan Friars isteach annach. Fós tá bula an láder on love yes, okay. Dí ggéireann canse Náisiúnta mar fád nach bhfuil. Agus love yes agus an sin hook leis an clé I gcónaí a ríis. Fantas an sin, mar tíopa bhí Christine Desmond Raleigh. Agus a vertic tíadach níos fú in seo. Agus réitor a gcónaí cúpla láirt le Niamh Earley's ní aspa taithi neartaí aiceach. Fantastic sin a Caton Friars. Tíar seas na hasnach a bhí sin tín Christina. An tín. Agus réitorí tíadach can leis vertic go ríis. Chéad bhóta hín trúach a gnáchan sin bhí Caton Friars bhí Niamh Earley agus an réitor. Friars cúpla can snasta cúpla can glán. Ach uintí ní says, yeah. Yeah, Caton Friars de agus Nuair hosnaíonn an trid cóganóach tá sé Dakar an sin duna Bertcha, caithigh Bertcha dul agus trid a dhéanamh so beidir go bhfuil an dar babhta níos éasca ach trid an bhaí. Yeah, go Niamh Earley sin hín vertic betrayed agus bhí siad a scuilis gar ó chéile.
an féad le sin íon Caitlin Fires sí about mar ní raibh is géad about gágan níomh rud cinn difriúlíanana nó féad. Caithfidh si I Moorehouse mar, is féidir le Caitlin gach éon rud a dhéanamh, tá sin tar éis dul agus I dhéanamh le blianta, so tá hí nuairce agus, tá si go más, so caithfidh tú a bheith ar bar Cad rud cinn tína. Comórtas. Yeah. Fires will she Earley smalt the Leathcheannais should be into Catta. After being gloriously difficult, it's a shog shin. Reached Earley. See the rater can't like come in the neck. Because we're thinking mal rater we can't let Dornálaíocht on Vinicach. You saw on Thompson Earley. Because Éon and das yeah. What you saw? Because basically, well, it's either Marog two small kech. Fires and shake up the corner. And Ash Earley. Tá Earley Garrick Brewer Caitlin and Ish. Sní Valley. Yeah, Niamh Earley. Two small little door about the shot. I thought Tastel with it. Níl siad dul isteachchan trid arénos an bouta seo. No, ceapan gur sí cóirle beidir fan at machas, mar ní féad sin chuinál suas. Ní féidir beidir arís about a tríach. So spegála. Caithfidh Niamh rud a dhéanamh an isis san bouta seo chun cumad istigh in san trid. With a das and chin. Fires agus Earley. Das. Oh, it's one to and Daina Moorehouse. One fan sin. Arís an lámh clé agus an hook yes. Our brunner. Yeah. Earley. Lámh yes agus an hook clé. Earley le uppercut big das and chin. Deckage in a cellar. Right, already just kind of numad Cliath okay Sadar Babhtaí. He's got Earley couple can glan all in shot. Okay, the fires sauce to go more toshit. Ní tá it after bhí sé bhád ní sucran ná chéadhá to Christina go na multarí. Tá, níl sé cógan óthach ach fós tá na burt chuig déanamh an Oh, bha. Clan all in sinnig Earley. Sé dasog. Sin can glan cellar go na multarí. PC an bha a dhéanamh ag na burt go. Atlanta Earley rolla bhí chuineal an sin gearan lár chuineal cans hógal ar bháine. Séasca a rá. Fires reached. Nuair husnín firs tá si déanamh an bha ach nuair bíonn an brú orthaí níl si Yeah, ein bhín stop on tá bín hína dó deasa go sciúpaí agus an sin sa stop an si ríist. Stop an si, se. A chun leor sin an rud is tábhachtí beidir agus tíocha second fócaí. Nuair fáin níomh an momentum tá si dachar de firs. Yeah. Agus Ignition rater agus se Cligan. yeah. Agus se fáil sa 10 tuirseach ceapain. Nis le féil an rater tá sé éis rála níomh coplóir. Mar sin cúpa second fósa fátain. It is fires. That means Brishon. And he and Tríomh an nuair sin. Nis tá bhí Earley go brúarach. We glóir stop agus tosan sin. A déanaar hosa se, sí froirs a hanca stáit le cúpa buileach. Bhí ní bhirlí ní sár sa máta sin. Bhí, yeah. Tá si dachar an isis a ggur an bouta trí, mar bhí siad cóta friúil, cad in éan siad an isis an bouta trí, Yeah, Fickman's kid an score atá. Agus an dár Babhtaí. Antáh the chrú, Caitlin Fires in Keogh. Agus Niamh Earley agus yeah. Mar sin. Yeah, bhí na buile níos láidre ag Caitlin, ach fós bhí bouta níos fearr ag Niamh an sin. Yeah, agus Chalchi score má chamá mar sin. Sinné, yeah. Dachar na tá sé sin na tarlú. So, faoi láthas, Harrog go Caitlin Fires is ná teart, agus me sin Daina Moorehouse tútáid a chéile treidíntach sin nach ní sé hart fós. Trid dachar tá. Yeah. Bartco, like caithfidh an duine bún an seo an ocht caithfidh dul aige agus tridiréis marach agus mac an dhéanamh. Yeah, Niamh Earley gur críoch máil ní sé hart fós. Ach, cá sí cúpla buile mór, cá sí stoppa chuir le Caitlin Fires an seo ide. Tá sé das eiscint Niamh arás sa fáinge, thug sí sos le cúpla blian inis agus tá sí rás le gábhlín nó blian a bháin, so tá sé an das I eiscint arás, so tá sí trid an bha an seo, so
Agus tasting is such Christina. Tasting like Tasting. Yeah, Tá Tasha sé Decker. ar Dornálaíocht, nícin mud an tréinál a dhéanaan fiúin na hamatéir. Bín an tréinál, bín an riach, bín an meáchan le duine, bín numbers ar fád le duine chatainna. Is train all learn intratown agus faker and mac and short tá Karen or Cui Kalini atá an fa ag an mac and agus gach bblion bín bútear a bháin agus chun sinna cumad sús Tasha Decker. Agus fós tá na Kalini seo, well, reintas na Kalini seo gobal an I'm sure. Níl mórán an mac and shot ach an cuid is módó tá. Fires Gorham, Earley Darug, agus Fires tá sí fiche seachtaigh chun cín ar fad. A rís níl sé as gnó No, agus is soigh Caitlin Blazer Queen with a máda chama fion sáte. tá sí fósigh tasnú ar dús agus Yeah, chuna éonar agus as, yeah. Éonar bhín éon sais blisio tá sí just cliste nach bhfuil tá cúpla bullet das agus amach ríist. tasnín sé agus a rís tá sí ag tacht amach Yeah, Dornálaíocht cliste an tro Caitlin Fires. cén dó an bha. Ríist can das. Ar se bailach go béidir. Tá na basics ag obair do Caitlin an seo cén dó agus arás a rís. Ní sóir Earley an túir sin nach just sin doras go Fires chama. Tá fin a bhagé. Agus an bhirte agus nuair se Caitlin Fires a hit. Agus a réitir cantlé na cinnte go chuir cearclór. Agus a fáine nuan seo ag an chip an logo nó take Boxing Ireland an deas ar fad. Agus Fires compórtach. Tá sí sástanis, yeah. Yeah, compórtach sa móta seo. Deas ag Niamh Clough Cliath ní réon cuacht a banis gan sin. Tá sig Niamh finis I'd say agus tá Caitlin ag déanamh an obair. Deach bhí sa bháinú tásad ghfuil tú builte. Yeah, tú right. Staach agus amach tá sé ag obair do Caitlin agus tá sí an ládar. Fécin de buile níos mó agus níos snasta. Yeah, cúpla can deas sin seas na hastachaí. Seas a mólog bín 10. Earley Lehane cá cúpla can dearnach. San secondí dearnach. Fires stis in the lár agus hí fún tredara. Tred maidir Caitlin Fires agus Niamh Earley ach ní dó faoi. Caitlin Fires a bheits turtáir Daina Moorehouse. Smóta canis Keogh hín KG. Agus dóna bhí mu de teiste achan seo bhí mu de rá béidir sin an bhirt bheith turtáir a chéile. Christina, an taithí Dornáisiúnta ag Moorehouse mar Babhtaí Olympic a chamála ar Caitlin, tá bun Dornáisiúnta gúte a chamála, so tá neart taithí aige. Go Niamh an sin, luúta gur sí taí ráis, tuair an taithíte, ach is dói nuair chálann tú céad bhálta durmas a géichan, tá tú fríomhrú nach bhfuil. An tamar fad sinna caiig tú really an céad bhálta bhúcant cos tá sé dechar an sin tacht arás. Iad a ceann, tá sé dechar tacht arás, agus gan dát sa fáin tá sé dechar tacht arás. San báta déirnach an sin is féidir eiscint é Niamh go raibh sí tar éis cailún, ach trid an bha agus beag an cléthe canis amach an bha, an dechar. Yeah, mar sin grúte ag Caitlin Fires agus í luna a méil fiiste tar sí ar Daina Moorehouse amach san áta Keogh hín KG agus BEO ar Sport TG Cad ben chéad bhálta eile testos aine gan cúpla agus mu súla mór leis céad bhálta eile sinna Jennifer Lehane agus Nicole Clyde ag Keogh Car KG bhí an cúpla numet. Boxers contest number 3, semi-final at 54 kilo. Boxers. Lehane and Clyde. Right, ladies and gentlemen, please welcome into the ring, to the red corner, representing DCU Athletics, Jennifer Lehane.
Tá mar sin bóta i trí agus nuair se Thomas also samach na 5 car kg chéad bóta Leathcheannais agus mu brenn ar Dornálaí eile na clufií Olympia ní Jennifer Lehane agus stoi turn nach rain na súla me na clufií Olympia rin si ar aus ar fad agus í tutoi ar Nicole Clyde as chun dé éintrama í siise na clufií có rialcha mar sin Commonwealth Games chun bríonachan I base our bone on sour shot na Christina Kipping. Yeah, Tashi the Rash Ration. Yeah, so Baby Green's going to Dornálaíocht in action. Ach, Jennifer Lehane, you can say nach Mayo tahi ke near Kipping this so you actually like the Cliff Olympia off finish go on. No, Hanik she o Taekwondo? Taekwondo, yeah, vi she din of Taekwondo le blintanus agus an sin hosting she Dornálaíocht nor quick she se clochte e DCU agus Tashi force le DCU ach Tashi Lana I'm sure in some high performance ish. Hook she sus on one torqued. So Lana I'm sure train all agus Tashi co-professionta train all dinner she got rud a gart ach Colleen ma I Nicole Clyde come yeah I'm super more gone shot shat agus Lehane Satarog Clyde Gorham agus Marvi Christina Rowley Steel on the frulata again Bertica so big shit yeah be Lehane gnoch na means Olive Bean agus nearta chav agus lauder yeah agus nearta hi kid donoi so dat hosse she Dornálaíocht ach go Clyde it's in the gemach agus will she Lehane in or did chasse le hele machine you tada it's a vert shot Lehane ger can a whole gal one you should better spas rune shees Clyde big in steel big is difficult like in love so snare Lehane on esken love Benny Isle Ta Nicole on ear ard yeah, and on ard. And so love a size and ton size on the gate on reach and eke fashion. Ach. Shane ta steel on the frulike. Ach fos ta she on va. Agus inch fikit see. Marsin ta fos agus ferber fos at dorach. Ni win tour into chance in shot. Babhtaí Leathcheannais agus Lehane Tara Clyde Gormach. Gotí sin yetar og Lehane den his bulle seller glanál. Níl tá siad fós ag iarraig sosál amach ar a chéile. Yeah, nist Lehane cuppa ceannach rís níor siad chugláin sin. Tá siad dachar dul isteach ar Nicole mar tá siad cóil ard agus Yeah, tá sais canas eke ar an spás sin nach bhfuil mar agul si níos airde. agus tá sí tógáil lár an fáin sin so tá sé sinna chur roint brú ar Jennifer. Cant beid ní sé Jennifer chasin deasagach níor si glána. Agus le numa fáci. Couple of bullionish Lehane an can glán nu péidir glánáil sa móta seo. Mar seacha sin bhechtúrá níl tá datrub sa géad bóta. Dachar chur scóir sin in it. Yeah. Lehane Leathcheannais glánach níor se an siller. Agus cuine go le multóí hímpel of háine so mai can tú a hí bháin pe na bheice an tíbheile. Clyde Peter nach chi ca dóin bully Keogh sinné yeah tá Jennifer ag iarraig trid ach níl Nicole ag dul godaí an trid sin thug das ó Lehane. Gan ní séiseach na secondí gemacht. Agus a féile béidir an seo ceann glán ceann das an Jennifer béidir. I'd say tá sé sin yeah, orintí means like go na multóí look níon Babhtaí professionach fiú an seo mata dulchan cín mata se garsin ben multóra okay well Keogh chance. An duine tá ag iarraig trid se cap mé sin cumá. Yeah, Jennifer Lehane mar sin chun cín de an lí. Cai Nicole níos mó bríanamh agus tá Jennifer ag iarraig trid so tá sé sin an dachar ar Jennifer nuair nach bhfuil Nicole chun in rudí aanamh. Yeah, will Clyde will she champagne raha shini Chloe Gabriel and Chata. Fions motion a brand new sheer gunchen. Vi sé size custom vi sé size cuaramach gaha sin sin arum mar dúirt tan size reach tá sin níos airdach. Nín si caha dón like if you want to use the jab in or then leis an spás a úsáid. So ní fiú it níos airde man tú léin with cha. Agus mar dúirt tá si I lár an fáinge so tá
sé bar tá sí bar is sa lár so is féidir lí aon rudí inmh ach níl sé dhéanamh It's an Babhtaí dó, mar tá sí faoi bhrúnis. tá sé fihrú caiig sí an Babhtaí seo bhúcant Yeah. tá sé níos An cúpla ceann hana hín caiteach. Héidir go bhfuilach sin Lehane chumá. tá sí géirig rudí inmh an san tríd seo inis An deasan sinnig Lehane ach moscin tú suas sin an don sé nach íon dó deasan sinnig Jennifer Lehane as DCU bola Cliath achas Kiely glán na gunda na mí ach í tréid as a glob sin I DCU agus an réitir chu stop leis agus tá stúil well tá siochan chuid an nuan seo agus sé písa was Cliath ní tá mar háil sin cosí ví tréid go stól sa meachcharn agus féir an réitir chu sé stop leis sos beag duna chalíní sin na stúil nua na seancín catú a bhaint amach so ach tá sá ná de benúíntaach an seo agus go leorí nuan seo ein rúib ma cinnta mar sult as na Babhtaí idir nocht agus mórach siúda Babhtaí Leathcheannais chuige cad KG go bhfuil Leathcheannais naán agus ban bhíag na club Olympacha Jennifer Lehane sa deirg chéad Babhtaí gúta go deanaí agus tá Nicole géirí dul a raigeis agus dul isteach so ach fós tá Jennifer ag tá smachta cin nach chfuil tá le féir tú go Nicole bula deasan sin éasco máidig Lehane an loh cléan uair sin dúsa tí tá sí compórdaach agus Nicole ag tacht cuaí so san céad bhabhta bhí sé dechar Nicole mar tá isaige é sin comá you know orintí just ní éileann stílú nach tan stíle tábhachtach agus Nicole Clyde Babhtaí chun deire féidir le rud a cinnta chróún seo Jennifer Lehane taithíice luas aiceach Clyde a cabh cinnta níos smú nach aonar hain sí chun cín tá sí fór bulí Lehane ríist snasta tá Jennifer níos compórdaí sa Babhtaí seo agus arís tá brú mór Nicole chun dul cuaí so is mála Jennifer sin. Stíl deasach Jennifer Lehane Clyde le ceann deas cúpla secnachan leis a deasógach ní leor é cáta bheith níos gnóthaíonn seo agus réitir tíadach can le chéile cúpla secn fácaí sa dár Babhtaí Níl siábalta na combinations a chuir le chéile. No, ní mór Is féidir le Jennifer sin a dhéanamh. seaat ní éonachta Clyde nach hain tamar fád. Sinné, But look sin differ beidir in the level different to tread in a bhíag na club Olympacha. Agus fiúna taithí sin agan sin rud Christine like you know bheag na Babhtaí in the world the Europeans the club Olympacha like tugann sin mission chuid na agus so in train fan tú chamá. Tá sé de friúil ar fad like you know uanta bíonn sin is éasca trid you know haar leir mar tá sé an dechar tacht an seogadí bhla lí agus tá sibh go léir ar an levéil céine ach nuair tain tú haar leir caiigh tú trid you know caiigh tú a bheith amach mar tána chalíní cómha so se tá agus tá a lán brúin seo ag Dornálaíocht sa bhaile agus scacéanú agus Agus dúisina mór like you know mar runta the leads like he was kind of river you know Lumas gur Jennifer the club Olympacha ag ní le bhád wein a chanéad agus béid Dornálaí a Sweeney version you know mono two pages is a high performance chun sa féile trolá. Caiig tú stal isteach go dtíon high performance chun dulán sinné. Agus stoi bíon buntáiste ag na Dornálaí tá a high performance nach míon. Bíon tá si ag tréáil lein im sure agus tá si ag tréáil ag levéil an ard agus tá si ag dul go dtína cummórta sí haar leir so gan an taithí sin níl tú déanamh éonrad you know tá si dechar an sin dul an bhliain na cléithí Olympacha agus ag éirigh trid a bhúcant so caiigh tú bheann len tríomhlíonn nó gábhlíonn rih na cléithí. Yeah, I mean, an obair tusaí bhád rih sin agus tá Jennifer Lehane tú smach leis móta seola deasóg deas agus í casa agus Nicole Cantléin uair seo. Ní muna céic mu sin na Babhtaí amateurach níos mús na Babhtaí pro tá nóibe Christina Girl tá tú 3-0-ish tú Girl 3-0 Gá nó 3-0 bit Girl 3-0 leúnú dé Tíirma 3-0 ruit níos fi tú agus a ionta chuiceáil
Asha Trades, Christina. Asha Gadas Ve or Asha Fáinne gone out. Agus East Rachel Dick Jennifer Land is kind of a Queen Green. Faker, you know, Tashi Sauce Lehane and Ish. Oh, but it's Asa Clyde and Urshan though. Come on, Asa, she's get took. Because he was confident the Commonwealth Games by based on Nicole Brand Urshan come out. I mean, Hession Green's going to Dornálaíocht. Capam the Daina of Vuig the Clehi Ola Tashi shoot Condol Godina Clehi Commonwealth so. Because there's schools in Alban, nacha. Shannon, chap. So Tashi Conger Kugas got in so Tashi di says Gerne Dornálaíocht o airing. Lehane, Marta Communish, Queen Green at Kiely. Because we took her stoplish. Agreed. Yeah. Shannon Fible. Gak Colleen. You're all the shot on so. Agus Jennifer Lehane did also go on shot. Agus that. Being the train all her fadig Hortamak Fin Greek. So Kaffer and that. And he should bugger agus a dasso gacha. Clyde cousins bigger than you saw in Urshan. yeah, Tashi needs Compordi, Dulcon Cool. Oh, come on, Dassin Jennifer. Jennifer so. Yeah, she saw such a gunshin. Manga Bagora or I. Tashi Tridon Vanish. Yeah, she done the sausage. Tassaki will both to boot ticket. She tied gestach na she motor Canish Morach. Agus de Queen soon naar has she Dornálaíocht as your sheets na fihdi. Duchet and Dulchin Keen to Jintake. Tashi on Ackley Arena so you know nor quick shake Dornálaíocht near Vaunak on steel Kirk and Keen so Tashi Trace Rod Moore of it talked o taekwondo godi Dornálaíocht agus thought refer fosig den of taekwondo champion and down captain so town clowner father house Yeah, she Dornálaíocht Dassin shot comfortach. I put a Dassin Jennifer Leach Couplicon a bugger who love a dish leis a dasso Couplicon option bull ticket. Agus tá cínta me sé duna barbála cebikin Dornálaíocht in the Niamh both the Cliath neither Jennifer Lehane vertical the Bargo Céile Lord Nicole Clyde as Conde in Truma agus Jennifer Lehane as Block Cliath as Kiely gun in the me agus Jennifer Lehane sauce to gama chiapping agus Norvin to set on the Cliffy Moorehouse and Christine like you know being hunter okay Olympian I can check out to us reach na ga like so gonna Dornálaíocht weren't he chaved in the being Jacker in ish page go to size at ash comfort agus in chinkato to us on size cruction of all reach could Jennifer nish you know estoy beshi girl ash the Olympica should have twos na cotton about to show Tashi tosna leblin and us and ish like you know Tommy Trivlina no Govlina on the Clehi so Tashi Trish Tosnu train all agor LA on Bridge Kata agus you know Ta Gakin Trid Tashi done the Clehi Olympic agus Tashi This Dakra talked to Rash Rish Tarish Dulgan in the Clehi Olympica agus a good to go hefty go machine Jennifer Lehane Trid on Va yeah beginning different basis of guide on beginning Nicole Clyde or Dermot to Nyart Amaka Shinin Shafid 3 Tashi Ogak Tashi Timple Fada so beg she ig talked to Raig agus ig Fasus so you know Tashi Kundul and Ishgudi on Commonwealths in Sinsir agus Shin Comortus Moore agus fight she tahi on Comortus Shin Kuma yeah agus a good egg Jennifer Lehane she should here when you try she saw to come Lehane as given nachmach agus he call you gonna BEO a morach Shin BEO done away vesa BEO and shot on Staid agus in chéad both Leathcheannais Shana Robyn Kelly as Cundan na Hirvi to tire Niamh Keogh as Cundan na Hirvi agus Niamh Keogh be shishe but then was Colonel Darog agus Kelly
Tahi again, Bert up Hama, Bert Anna Nogan, Christina Niamh, Nidig, Kelly, Vicky Hean, Shannon Keogh and Niamh Keogh in the elites, because it's again then not digging the elites. You know, Shannon, well, do some fuck like Shannon on made to Irish Fate Rolla. Being near Tahi at Fuish, Hama, Kevin difficult to if trade the youth championships not three, August Rollestach, Lisham Raw, again. Tashi Andacker talk Suez O, Leclehi, Oiga, August. Tatu Enniskerry ag Dornálaíocht le ban, you know, tá si níos láidir agus gan doubt tá an Staid níos mór agus, you know, tá lán rudí ann chun hógant, you know, tá spotte in some high performance ann agus, you know, más féidir le Niamh Keogh ná Robyn Kelly dulgadí ná in high performance, you know, is tahi an bhuair dómh, so. Yeah, so that derby na hirvi an ocht agus a vertic to it a chéile near tahi at Maderma Fuish a vertic up agus Keogh Shachriv ile Aidan Fuish a Chalchi Gunya Robyn Kelly Babhtaí Fuifichid C and Nura a Hornty being Tori Ashtach and Chin Keogh to Dara Kelly to Gorm Bertico Teresh Trid August Sparrally in a floor. So ta Isako Keila. Yeah, my pieces a proper Artula gun the Hervies Robbie Anglior Annika with Keila. I was going to be Shin Tack and I will rush that trade mar Tashin Eastakra. Yeah. Mar Tossa Glor free Dinellach. Stoi ma Aaron to Steel and Chin. That's a differulach. Fecky muds. It's come along, you need cards, it's just one yet. I guess Hannah in Vraha Gulanapis or Aaron Shot to start Náisiúnta. Keogh, his cuppic on the Khan near Shiachrin. He's about to go in with the Kha. And Toshtan Khurmak Kadisha. Ach, Kinsey Sheet. Keogh to get a smacht vekere one yet. Can name it Siller Fosang. Ta Niamh Agiri Dullashtak agus Bavale Kelly Asian. Yeah, contest got to Kelly Chin. He can be there. Siller on. Should the horns moving to Major Nana could be Keila. And so Kelly Gear Con Dasso Chat New Roy leave it. Green and Ocean. Because when you turn to Newman Focky. Zachary Con Chavas, yeah, what you saw, yeah, no. Because become Das puts in Robyn Kelly. Keogh Keogh vet Salor because smacked all of the one yet. Had a grow. Tá Niamh just titimisteach Robyn agus tá Robyn ag all buile an sin. And you mentioned Coteg Robyn Kelly. Ain't come to Coteg ni Sorange na Keogh reached. Kelly Lehane caught. Tá sé ag brú de Robyn do, tá sé dul níos fearr do Robyn. It's actually big and Con all in Chinig. Robyn Kelly. Conella. Das on Niamh Goodin. When you turn to second, he's there noch. Ish Conella to Gargama. Kelly Gearan Keto Gachachni. She's Balach Green Cousins Wide Keogh. Dish Cousins Wide Keogh. Tá rein fadlas na Colíní Keogh can shot. Oh yeah. What is one of Asula? Fad níos mó on a fair. Which Nick Malta into Mran the here Vegas. There was contact couldn't use Tushkevach Jacket and Malta. Baids or Hussa Kinsey Robyn Kelly begging you Splin a Honic Niamh Keogh Dash a cup can so. Tá Robyn ag Curran Brewer or tá Brunham tá Niamh Curran Brewer Robyn ach tá Robyn an comporter Custigan. So in Moorehouse tá about a sin Trish dul e Slí Robyn Kelly and shin. Fickman's gone second. Eke at Tom Babhtaí shot. Dornálaíocht an bhaid agus Dornálaíocht ma eganí sin. Yeah, vertical on technical fashion. Robyn Kelly on technical. Yeah.
Robyn Kelly on das ar fad. Tá stíl an dasig na Burtcha, agus níl siad mar céine. Agus tá, Níl siad. ní muid ar chó scór, mai gyn siad me tá. Péad a grúta ag Keogh agus trícín grúta ag Kelly, mar sin. Ní na multóirí ar éon ocail sa gceann sin. Mar sin tá. An treid seo fós oscailte, Robyn Kelly ní sár nuair sin. Tá sé sin dachar na multóirí is mar, you know, tá Niamh ag dul chun trid agus tá Robyn an compórtach ag dul arás. Agus iris sin an uair beidir in 6 stíl tá wet, sin an chéad chunig muid nocht bouta nach raon den ar éon ocail sin tá wet. Nuair nach bhfuil ag déanamh éon rud fécinn na multóirí ag an duine tá chur an brú ar. Siadi Keogh bhí chur brú nuair seo, Niamh Keogh sa dearg. Kelly héin penú. Ciara an kitach sin úsáids. Nítar sásta na sibhirrta go sa lár. Nuair seo Keogh chun cín nuair sin an na cluigean nach an réiteoirí. Nuair seo le Kelly gan bheith tarns na céile córic. Tá ag Robyn déanamh níos mó an seo. Ní mór an caite is a darbáta seo chudabe. Ní sárach. Keogh ar an bhráis na rúna. An atmosfér is sár go dtí seo. An seo Staid Náisiúnta. BEO Leathcheannais. Tá idir a bhirt seo as chun na hirbhí. Cluban ní difriúla. Can deasan sin na Kelly. Dús a tín sais an rópa. The momentum hurte. Réitir fíhóna sé rála gan bheith brú. Sin Robyn Kelly so fáte ceann réitir. Kelly rís. Bhfuil ar chúlach can caite das ag Niamh Keogh nuair sin. Agus Kelly a cá ach Keogh a bula. An Niamh ag déanamh níos fearr an seo. So then beidir treads is Taine bhí chuimid go dtí seo vertical an chóngrach a chéile. Tá sé an cóngrach. Tá sé das leiscin dachar ortha. Bouta cinúnach a seo scopa second fácaí. Keogh an cíanach Kelly a héanach. Ní dún gur ceachtar go sin glán. Níl sé ró glán agus iad le chéile, so tá sé dachar na multóirí an sin cinna dhéanamh. Híon dó deas a Kelly. Tá sí. She macht tanga Before she hit the door das, so she ban Taine bheith seo Robyn Kelly. Ní tarrágann si Can ní sáirn Kelly. Keogh fósa geara tasna. 10 second fácan is so. Cliath láidir an seo ag Robyn Kelly sa móta seo. An go sé seo an simú nuair seo mar ní atá atrib sa géad bóta. Agus bhí sé sushi san bouta sin. Ceapair sé go síocht na Robyn Kelly go má, but bhí trúgur Niamh Keogh an cín. Bhí na an bhaige, yeah. Ní bheith tá atrib an seo. Sa móta Leathcheannais chuige cear kg. Agus mar deas a gén sin. Ar Niamh Keogh as an gear. Fáil cóirle tror an tábhacht bhain le amazing hín tráráil is Coachally. Mar sin, sí Robyn Kelly effort an ceann sin. Mar sin tá sí ar chóscóir a cheann ar féide agus ráfuinte chun cín et trí cín. So Robyn Kelly for an ceann sin ar fad. So ní seo hart fós. Níl sé hart, yeah, má hagan Niamh arás an seo sa bouta déarnach beag sé samúil ag deire cé bhuaig an bouta seo. Cá sí chun chola bhiltarráil dónach ga? Se. Yeah, big hí a lán rudí dhéanamh an seo san bouta déarnach gach. Is féidirlí? Yeah, is féidir. Tá Dornálaíocht cé, agus is club an bha well, is club an bha na Burtceann ar na gácí na tánach Olympic Mullingar sa clubúnta cé Johnny Joyce an sin ag tréáil na lads an ann agus tá sé lunathe i Mullingar agus tá sé tosnathe ó 2022 feithe héanú Ceanna Cup, yeah. So is club óige. Yeah, go leor taithí dinta go leor Dornálaí maithe as chun na hirbhí Dornálaí. Sí siad na blianta.
Shot Berta up. Agus Niamh nor Dornálaíocht Ekis was a vert shot. Fina side to just odds. Náisiúnta. Cad Ceonis an bout Sharota Niamh Dornálaíocht. Caig si dullis dax an tridanis agus hogant. Agus basic go velach sin Keely chama. So Cliath Eke. Reach the race shouldn't take no bit nachhol Robyn Keely Garrett and Raiters Lord le couplornish. You will point to Hallya smouta shot. And see where Garrett and Dassach sides. Niamh Keogh Kashi Rodakins flank call to tread shot. There's a right transfer to come on shot. Vegeshtot. And Sarnchin and Keogh. Full of Dassachin. Yeah. Connie Smouhi. Just top. Robyn Keely a bug team pullach. Beit Joshi chance nu hoga. Niamh Keogh shot. Is beter chance Niamh Keogh Brucher is going up. It's on the law of Ishil Chine Keely. Connie Sar Keogh. Angus he shashin glamour. We in the law of Ishil Chine Robyn Keely. Do set size Niamh and law of LL just a spots for Dane. The dark arts Christina Tastijits. Yes. Niamh Gary Eaker. Angus Keely Branu Zone and Cunha. There's a couple of time. Tashi Kindly the Bertica. Yeah. Agus Neil she are innovators. No, Neil. It's funny because trading to script go out of point. Ni sorry. Oh, to shin on Das on evenish. Yeah, Kitog Das and Chineke. No, Wilshin and Cliath no let couple pull more ella. Angus Bernie Vegeshtot of Nursha. Christina Shantora Martin Ian with long kinte. No, it's Shouldn't the west about the yeah, shouldn't the west about the Leathcheannais. Das Connection now. Agus Das my run to her. Shannon. Neil Shiro yes agus vertical with Neil Lauren Kelly or Robyn Keely she long kinte Rushin Conscion. Fanum the Gvek was the Multori. Agus Niamh Keogh. Trid on vai. Yeah, on time with her father Robyn Keely as couldn't the hear V agus Niamh Keogh as couldn't the hear V agus Feckenwoods Farty and shot agus the final score need to know Ní Russia der ein go se gate bouta vi der ein go se door bouta agus Robyn Keely chun keenach fi Niamh Keogh couple bouta some national se gate Sean Martian Feckenwoods Kildare Farty need a microphone for to force get Martian Tashi Congrok. Yeah. Can Stephen Holland chin the Lehane in the summit. Vi check cart to go because Stephen that Warranta. Shut toch Feckenwoods ag Farty and Concha baited the Glushmoods Keogh as Keogh Street can bouta Canish amorach Quiga car KG gus Farty can someone need a Lehane ni check all me heart Robyn Keely Gorham Niamh Keogh Darug K Aku aves the mouth to Canish amorach Nearly signa Dornálaíocht. yeah to tell Jennifer Lehane Feckenwoods machnish Farty agus a gur ball bus gan Dornálaíocht agus a tiltig mahaku Anna Bertica Cursus Laverino so And the winners on a unanimous decision in the blue corner. yeah a boot ag Robyn Keely Martian agus riata shid ein go Martian kaga hook shid an bouta Dornálaíocht go Robyn Keely chama tree just the Multori. yeah three keen yeah Earley. Niamh Keogh like Fritchie go manchin you need to in a day Robyn Keely you know be Dúchlan different Tahi nis mo ag Robyn Keely insna Cliath elite so beg Niverash gone out agus is Dornálaíocht on mBabhtaí so Tashi das ES can done shot agus ag trial ag an level shot so yeah trid on mBabhtaí agus ganari le Robyn and Ish Mark le Jennifer yeah Martian Kate try to elevate sign no can't go pigeon about the Leathcheannais Shaska KG agus na Adam Hession as Moorehouse in Irish na club ticket as Turlough Moore A agus Adam Kelly as Saviour's Crystal about Larga Martian so Adam Kiely is Michelle Adam Hession Christina but also not has put Larga who you know after was brand tread shot you know Adam Hession took a lure good to Adam Hession
Dósor Dornálaíocht Omani ma bhí sé héine agus Jude Gallagher le couple blian nearttha ag Adam Bay Adam a brenn I John Cluffy Olympica, you know, bhí sé tímach na bhór seán úr deire. Tá sé ag an níos cartanis. Yeah, tá sé fé cúig agus tá nearttha ag agus is ceann na Dornálaí sorta tíad annach, ha? Tá sé an le blianta, you know, nuair a bhí mise sa performance bhí Adam an cumá agus just fear úntaché agus tá sé cócó das agus yeah, bhhalam éiscint dul agus dul go dtína Cluiche Olympica gan Babhtaí. Fair anva an seo cumá Adam Kiely, so trid an Dakar vegan agus beg sé technicúil Moorehouse marinos. Yeah, as a thrower Adam Kiely agus níor fréid Adam fós. No look ben sparrow like a bheith sé hain beidir a súl sais vi tú kaint in the cobweb sinál as a yeah, gors. Tá sé Dakar don Kate trid shot. So yeah. beg an bouta seo an talvacucht Adam. Yeah, agus an we Fred's Kiely, Fred Hession, it's Hession Chikate. Martin Kiely, it treads. Well, Sagúne, Gorham, ach Dahanni Doved, agus Adam Hession, Darragh, agus Fertina, Súl, no Snú gomach an búin se Adam Hession. Tá Mackin Sean Lauder, yeah. Lán Dini anva own, so big sé Dakar na Bortico. Hession le Con Das an sinne, Das agus a gitug. Agus Kiely is common saviours. Butlarke, dan we Champagny Maha Butlarke Lerin Splinter. Agus Dornálaí Móra profession agus amateur le couple bliana acu. Club anva Hession le Das ógan sin. Agus sin beidir an luach smooth ag Adam Hession an luas tegan na láva. Tá sé on topic. Yeah, an skipir fad. Bula Das an sinna Kiely chuma. Soccer session she said basic go to night count Dornálaí saw ach ní tá le call you get Adam. Yeah. Hession is Dasso Lord crew Con Holling sin Adam Hession. Tá sé gnóhook den bouta seo. Yeah, vertical agus the referrals get him Kiely chuma ní se sheer. There's Adam Hession is Come Dornálaíocht Monaveh túsgart na Gailve. Couple of bullet Ella I'm sure Labal sees the bóta. Má fáin Adam an range cart beg sé an Comportacón Moorehouse amach tá lár an fáinge ag hóca ag Adam an sin. So Kiely le Ceann Ísisiil nuair sin. Hession le Ceann sas na hasca Lehane. Cétog sin an sciúpa ag Adam Hession. Nach tá Kiely tríd go deas chumá. Is céim chun cín a seo go Adam Kiely ní an dófaí sin. Hession gur an luas a úsáideach. Tá Kiely hain éis socúisteach agus í tús an sciúpa ag Adam Hession. Kiely hain héis couple bóileáil. Brenn Adam Hession comport a gúnam leanam tá sé. Agus a Kiely sin cos clé sin ábheith san áit ceart go minic. ní bhíon defer, you know, bín sé an ann céine, bín sé just Comportach, aha, comportach, yeah. Yeah, tá lá an fáinge fáil sé get inis, so Méitir tír chháil gan a cuamach leis an gúlann sin. Couple seconds there nach sa géadbóta. Agus an dá Adam, Kiely agus Hession. Agus a géadbóta Cliath agus Adam Hession. Chulas ó an cún Adam Kiely a hain. Ach, ní daine túgamach an búin se Adam Hession. Tú smá go ra? tú smá, se mar dúirs tá sé an technúil. Ja, agus a géadbóta gúte Adam Hession. Nai Adam Kiely de an ní. Agus de 8. Cai Adam Kiely níos a bheith níos gnóthach istí gann agus beidir go bheith sé sin an bhd Adam Hession, you know, leis an stíl tá sé de friúil. Ja, go bhí muráta le do tanneart. Robbís ní ag féfé híon féfé cuaig champagny agus an nai, léidir Gallagher fecus mé stearnaí, like tan virt seo an what déta should have
Hamas tar down. Yeah. Dyna Bertca goni ag an bar, you know, tá siad in san crave no in san lacrave na héireann i gcónaí agus tá siad i gcónaí tríd a chéile cumá ag an mac an seo agus ag sparráil. So tá báta mór ag Adam Kiely inis chun tactar ais. Yeah, cá se. Cúpla bull amsú fear fut láirge. Caithigh sin brúchar Adam Hession an se. Cit agus ad nuair sin. Hession. Denny de 8 rúise an chébalta. Fair saviours. Fantastic Adam Hession an sin. Kiely tetar ais. Na bhfuiln Adam Hession ceann glán tá sé anglán nach bhfuil. Tá sé anglán, yeah. Fécinn sé go deas agus tá sé snas. Yeah, go hálainn ar fad. Kiely le ceann deas. Yeah. Gácin. A rís. Agus Hession beidir gur ais. Jabach Kiely sásta le péidir ais. Small Adam Hession counter costa híomh le clé leis gitog. Is féidir leis Dornálaíocht Péitíh, yeah. Tá sé an dachar sin chosins. Tá sé dachar se caiith tú bheith fécinn an tamar fad agus ag smíanamh an tamar fad. So sin rud eile caiith tú a dhéanamh má tá tú ag trid duine mar sin. Tá níos mó brúirt. Yeah, Adam Kiely a chur brúir sa ránta sin dhéanamh faoi ó chun cín. Se dúis an tatan an mís caiiste sa 14 géalach. Taithí difriúla bheith. Is má le Adam Hession é sin dó. Is má leis an brú. Yeah. Tá sé an scopaí. Caithigh sé obair an sin agus Tú díoch cant le Adam Hession nuair seo. Vertic was scaílann tamseacht ní raibh le budáil. Hession gur an deas agus an nuair seo Kiely. Cosins go má. Agus an réitear gan bheith. Chur gá á chéile agus bud a clugan a bhí nuair sin agus réitear. Díocht duna seic an sin muinte. Ceach leor fan leis a dochtar. Agus Adam Hession an tíomh seo runneach. Adam Kiely díoch fáil seic a dochtar agus réitear duna bhfuil ceart an sin. Christina duna bheith cínte. Gandát. Lis gom Keogh duna sa tá séach. I féidir le meiscin tá sé áréis. Yeah, tá sé ceach leor. An bhirt go. Tar meas go chéad mar bhís go honúil agus go minic an seo. Gan cligad tá sé dachar gan cosáil, you know. Yeah, I thought clogad imi wet list that we pro. I know. So tá is gom. Yeah, didn't say different. Tá ceor bag ceor, yeah. Caithigh tú Dornálaíocht leis stíl de friúil agus gach éonrad. Tá sé dachar taithíáil gan an cligad. Agus tá ceor bag an sin Adam Kiely. Níl sé roic am thuaim. Tá sé rascadí yeah, no fud Adam Hession bully dasser, yeah, for in second hang sé snach for Adam Hession bully maid. Agus Adam Hession fáil cóirlann seo. Tá near taithí ag Adam seo. Yeah, tá sé a chur full cínte. Tá sin an tíach de Dornálaí. Agus ní sé éascail sin ar a dochtar sin a glansos chu scipi sin. Má hagann sé rais, like, you know, tá tridirí sem marach. Yeah, so agus, yeah, sinné dímá go Adam Kiely. An díach. Yeah, agus clugna bula faoi chéile. Sinné an slídó gan an cligad, like, Tarlíonn sé? Yeah. Agus tá rééis tréáil tríd an nóla agus de mísa agus an sinné an slí críicnaí sé tá sé dachar. Agus le bheith fears Adam Kiely sé hééis tre go má hín chéadbáilta cínta rú Adam Hession nach bhí Kiely is cúpla bula deas sam ní raibh sé róil, like, bhí sé cóngrach na Bertca. No, bhí Adam Hession ag déanamh an bhá ach. Tá sé sásta go mála sin. Tá sé an sásta leis sin. Agus is dóigh Adam Hession. Agus bacór go bheith sé sásta. Yeah, go Adam Hession is dóigh beis arálach. Báta nach gácham threads, you know, a beanach na cín le márach tógad tú na búnaí bega is féidir leatach. Nuair tá tú ag an le bhéal seo sinné an slí bhíonn tú ag fécint, yeah. Yeah, sinné, agus aithir leis implearn na teochama, agus an chláán ar fád an, gníomhach gúirsaí Dornálaíochta, agus cumú le scoiachama, agus bé, fear na gáileh smóta ceanna sem márach. Agus le chun tébe Adam Kiely an hitar eis agus an gear sin ag cheasú. Ní dom go dog seach a fáda sin achas dói, you know, sin an BEO mór, sin an elite, sin an tú a gur a bheith. Ach,
An bóta seo grúte. Tá sé Ag Adam Hession. trééis taspátas má a chur siúil. Agus ceann an réitear canta ní sa can that's Christina. Yeah, no. Níl clú Dúrba go réitear bhí se tuaachad. well, Fiú gan with threads. sin éon slíon a bhí sé an tamar fád, ja. Tá is go má anam. Winner on a score of 4-0 in the red corner. Agus bhí sin na grúte go hefiúil ag Adam Hession. Agus áit baint amach aige. Nach Adam Kiely, well, na bhain se siar ar a tafaite be se sásta go má. Is sé méid a fred seo ach. No, chuir sé taspátas má ar siúil an seo an ocht agus ach andíach. Yeah, tá sé díachta fustal. Ní Quick féidir number tádína faoi. Just ní féidir tádína faoi. Yeah. Agus más féidir leis an bouta creek nu, you know, fóstá tá cosige ach, you know, the stoppage is the thing. You know, ní bhana aine stoppage agus beg sé díach ach beg sé ras. Tá sé ó cumá, níl sé róhéan, so níl sé creek nathe. No, níl agus, you know, má tá nachhol Adam Hession tá seansa dach sian bóta Leathcheannais seile. Agus nó se Gavin Ryan as cumann ráthó a gunna na mí. Tá your Jude Gallagher as Tyrone. You can Adam Hession and Taith agus an Jude, you know, is Dornálaíocht ítach a seo, you know, tá sé hiscuileor óla mar leide Eric Donovan mín sling gomininic ar Dornálaíocht BEO ach is fear ítach a seo nach. Tá sé anmha agus tá sé, you know, an ís cartanis cumá. So má tridan sé má golóir nach beg, you know, tá an taithí chun Dornálaíocht ach tá Gavin Ryan an cumá agus is féidir leis Dornálaíocht, so yeah, tá micht mór tanú leis an bhóta seo. Yeah, tá champagne tá críomhacha grúte Gavin Ryan ag meach an difriúil. Ach seo that Jude Gallagher. Agus Donnaí Farrella vís na Babhtaí agus na Clufií Olympacha. Agus Peckham Eric Donovan tíomh leis sa gáineál. Tá Jude trééis dulgadí eán cuairta síthar lear agus tá an taithí sin ige donna taithí seo ach agus Gavin Ryan a héin sarsteach an na bhaine. níl éon rud le coilúntain seo ag Gavin, so you know, níl an brú aige. Tá sé difriúil ó Bertas na lads seo. Yeah, you know fí look be Daina tú be heacnú tú Gallagher seo Gavin Ryan. A do tú near taithí ige chumá níos óige faoi fiche trí le cúpa blian. Ach má tú dul felsú cá tú na Daina sár cá tú dul na Daina sár agus bhíon Eric Donovan caiins fí Jude Gallagher an tamar fád cecha dílis tá se an spór cecha mátá se agus me cínte. Is Dornálaíocht é. Yeah, ag Dornálaíocht agus, you know, is féidir le aon rud tharlú an seo. Yeah, sinné go díadach. Sin aon rud le Dornálaíocht. Mar sin an Dorna bóta Leathcheannais 60 kg. Jude Gallagher sa bháine darogach sna brístí agus Colla Dubh agus Gavin Ryan na mí sa gáineál goram agus na dahanní gorama. Tá Gavin an ard dul meach an seo. Yeah, but tá heb bin an chéad blian ag meach an seo cheapin? Yeah, níor chunnach mé ag seaca, well, ag na Leeds. Daina sé mór réit for tíach ráis go second. Beg sé mar seo dun trídáite. Yeah, Gallagher chun deach Ryan hain. Bert chun sin. Tá Jude Gallagher a bhí Christine Rolliv, you know, ag an líis cart fé cad. Ryan céis cúpa cinach cosint deas an Jude Gallagher chumá. Tá sé cógan na bula ar an iling an sin agus tá sé sin an bha. Agus ach fós ag tuairtar ais an bula. Gavin Ryan gera can ísio go má Gallagher sin nach cosint an chéich an ag Ryan. Hána hain tá Jude Gallagher planú láide nach bhfuil fiúna go meach an seo. An láidir. An deas an sin ó Gallagher. Tá sé deas an Ryan an ursin ceann is deis a chaise deas a chríist. Mar sin ús gur rúise sé Jude Gallagher an sin. Agus Ryan a héin cáín se a fannach siarhaid. Tá sé boga an deas tríd an fáinge. Agus Gavin Ryan cura couple buileáil sa géad bóta.
She Curlán Brew Gavin agus tá sé Dakar momentum all do Gavin and sin. Well, your lord and Jude Gallagher. Costing to come on, Gavin Ryan, stack on the mid tuggy. I thought Jude Gallagher lords again, Igmach and shot. Vertical Brew couldn't raise her Stuplish. That's a Gavin Ryan Nurstach. Jude Gallagher basically spunk the multi in that Hession. Green. I guess take a to give him Fabule who are Rashi Gavin and ish. Yeah, it's just Tashe Cosente, Akfos Tashe a court Nabula, so you know. Yeah, vertical squeal like a lure of a ferret set. I guess not a wet. Need to give us an odd shot, Gavin Ryan. What? You that's it, Ryan. Come on, cousin, because screech like a lure. You can't saw Crean. Tá the birch could go beg she Dakar now. Couldn't fake in their shot or treat the Multory. Can't ask and Chinnig Jude Gallagher. Love Clyde Edith. Can't look near session for Crean as she cake on. Gavin Ryan saw she took the ration shot. Top. That's right, come on shot. Because he came out to Cliath now. About the Valentin. Yeah, I mean, with the suit match, Gallagher, comfort, he rolled him a fair to Gavin Ryan. And a couple of contests and show. No, made Darna can shin. August shin, you know, shoot on Norvisha, you know, Tasher Staid on Four, August Mardur Stan Tahi egg, Jude. So beg she Dakar, I can show some about a Dundar about a beg she, Shaya cap position. Yeah, well, you can go take Jude. Carol Gavin Ryan, ni vesh sauce culture about enough. Sauce made to cut again. It can't over the one ladies Eric Donovan, Christina Sigonia lads. You know, go hold it size Moorehouse show freshen. Could you like it's didn't into Eric to near Tahi again. Tahi again, I guess it's fatal lesh fake and turn trid, you know, on Cunha Camaso, they get to get an ish cut it Kun Raleigh Jude, I guess you know, beg she different on Boutishin Shaw. Yeah, Martian Jude Gallagher on a vertical. Yeah, come on and Keane, and there's different. I take a big Gavin Ryan sauce to come out. Can't Jude Gavin Ryan. Tier started Glosha. Jude Gallagher in couple of Candas Skippy. Tan vertical dull trid on Shaw. Has she das leshkent. Yeah, Candas. Nilane were the lake Kaluntic Gavin. Tan Keogh Shinish. Falling stone share Jude Gallagher and the whole couple of contests. Gavin Ryan get das fashion. Nor fine she bulla Tashi on ladder. I guess Jude Gallagher did a fall. Fogren on right tour. Love Clayton did a Gallagher. Gavin Ryan reached. Tina Gama. Oh, Condas reached. Connoisseur Gavin Ryan. Tashi got the ration. Yeah. Nishtan Trudshug. Gus good suus. He's all bullet. We pucker bullets after Jakarta, Christina. Bullets after shot. Tasha Diffrul. Yeah, different. Fantastic, Jude Gallagher and Trent. Ryan reached. Tit for tat and show. Yeah, on what? Oh, Anva. On gets top. Slow ball, yeah. It's a slow as body start to Kevin Ryan. On gets top. Jude Gallagher threads in the Duffy shin. Tashi the Cormac Leathcheannais and shot mark. Tashi the dull on Corn Gruk Leathcheannais. Right in the Jude Gallagher and love Clayton Zedach to shach. That's like snapshot on the whole. Ryan Lehane. Anva Gavin and Shin. Yeah, it reached the Gavin Ryan vertical. I guess talk Gavin Ryan took Nola Dylan Chugga Jude Gallagher and you didn't do free. Tashi Kerr Brewer. I guess Gadisha tread the Hiki capping. Agus Numa Fáki said Dornálaíocht. He's love Clayton, love Dita Clayton Jude Gallagher. Nevin Chagamabi John Wad Gonshin. Nor Tarn range again. Tak Shake Bugga Count on Das Kama. No, Tashin on Vadum Cussant. Yeah. He's love Clay Laudishin. Tag Gavin Cussant the shot no bullishin. Das a Gunusha egg Jude Gallagher Cussant spot Gavin Ryan.
Garda Husar they get. Garda Manchingus, fantastic Gavin Ryan. Seal Shasta Mulligan Chinner, Jude Gallagher. And he's ready to stop up and chin. Tommy Chinug more lessons Aaron score Sabota Shaw. Big she Samul. It's good your bully Katja Hamal like you don't think the vertical. Yeah. Pocket Das and Chinnig Ryan. Shampulya the love because in Chin Khasha. Agus vertical competitive at all. Yeah, on our father because Shasimu more mine like Gavin Ryan and Babhtaí. Bean chance again. Myla Jude in control. Big Babhtaí over a tree on corner. And Chin Gavin Ryan the hot. Oh. Oh, agus cúpla ceann an seo so for Gavin Ryan híondó 3 agus through Jude Gallagher paid it. So tá on Congrach big. Congrach, yeah. Big on Babhtaí shot on Tavacrach the vertical. Yeah, Gavin Ryan to Fosmar. We've gone featured for the hand GCU to Gavin Foss at Gullishte. Weren't to be trying to train agus us Gullishte na mian David na Tasha agus do gobert, you know, go like Bailey Muhammad. Yeah. Ni bar nach reaches in the morning to Gullishte. Do you know? No, Tasha ní séske gandát. Yeah, that Bailey ní smú am serious. Agus tátu ní sóga, come on. Yeah, keep it. Bhín gach géanrad ní séske sin. Yeah, to tread more Baltimore-ish. The fair hero Jude Gallagher is fed to me. Gavin Ryan. Adam Hession. Slán Sábhail to Samota Canisha Mórach. Agus shot trade Anna Dakar. So you're funny of Nahul. Tá big she Dakar Dornálaíocht agus Dornálaíocht mark. And Chavon and Kédrad. Gallagher Gira Cupacon Law fantastic Chinnig Jude Gallagher. Combinations on Das. Okay. Decca give her Daina kind of based. Commercial is on about the profession station of Cliath Olympia. Well, tá still an bhd in the Cliath Professionta. Gavin Ryan a fast that's thread shot. Tá she able to curl a Kiely agus still on amateur atá Gavin. So tá she able to buile agus takta amach agus Dornálaíocht. Yeah, trades on tiny bach in count shot. And Sheo trades and through the shot. Well, Gavin able to dull. Tall, yeah. Bullet das chin. Fiddle lesh. Ooh, Anva. Took up a couple of contests and Chinnagus. Tá she on Congrach and shot. Congrach, yeah. Agus look down to the Tucky Chugga Gavin Ryan taking a good chance to try to get Gallagher in Law Diddiger and Bruce and a hood Gavin Ryan. Horpa outside. Trid in Scotland shot. It also fought. Niamh second Focky. Agus tá na Bertica Coac Lee come on, you know, Lehane to shock and shot. No, Berta coming in. Fantastic, Jude and Chin. Yeah, all in your fod. Hindor 3 Cahar. Agus Dylan should have fought different. The multi to Stephen Lehane agus Christina Desmond and shot. Job Dakar up some out shot. On Dakar. Tá na Bertica Gubber and shot agus tá na Bertica Brewer a Kiely. Yeah, agus Dean Vertical with Chassalor won yet. Bullet. Big she Dakar Dornálaíocht Mark done Búthor and shot. Vertical big need Turshoon ish come up. Carol Cook second Focky. Agus Gavin Ryan contra Ruchtdal. Agus Ruchtdal come out. Caig she brew a Cornish done chuck a second Dernock. Agus Aish Gavin Ryan and Gavin and Shin. Love Clyde Gallagher. Didn't sound Fred's in shot. Dasso Gallagher Shinach Cousins by Ryan. Skill Ryan contra Neen Rashab. Saw Crean, you don't grow. Concha Nisar. Tartir Shucker and Ish. Yeah, fantastic Gallagher and love Dasso. Second he's there enough, will bully one. Fawn up bully one. Law did get it. And Vertical Baka. Something a das. A Gallagher Cousins das, Bugger das. Agus Cousins das, a hard trade to the Vertical. Agus Gavin Ryan, Agus Jude Gallagher. Tread na hi Gadisha Christina and said out of Agus a Vertical. You know, Gavin Ryan that will make tahi get Jude and Yartahi. Shin just tread eat of Dornálaíocht. On va. Tá Mackin just tarbar. You know, vi gacht in a Gavin or Adam Kiely Sonora vi she'd Galair on va agus tá sé Congrach tá sé Dakar den Multorian ish.
Yeah, Shannon job is took it. Of course, he Dornálaíocht to Dornálaíocht. Agus an tálainn trúine gúil multaí maithain. Stíl códafriúil ag na gachtainna san macin seo. Yeah. So tá sé dachar. Agus bhirrta go breanú sais nervhí seo, bíon na gúnaí nú nach bhfuil Tá sé tógra. Yeah, tá is a gut, yeah. Agus níl clúig na bhartacha. Agus fáca muid ag fearrtaí na muid chuir an ólas céhés sa mánta can sem mórach a gúine Adam Hession na tú sé bula bus mór gan an Dornálaíocht ar dús. Beg sé dachar an seo ag an duine nábhún. At 60 kilo. On a unanimous decision Yeah, in the red corner, Jude Gallagher. Kevin Ryan a walla, yeah. That also fad. Grútsa ag Jude Gallagher. Agus Christina bhí muid ar fád súil go bheiceach muid an bóta canis an mórach, but a Daina Brenner mórach Biggie Brenner Adam Hession ag Jude Gallagher, beis ar also fad. Gandát. Gavin Ryan, so Cliath muid bhí Gavin Ryan ítach. Anfa, yeah. Níor chunig mé Gavin le cúpla bliain inis, mar chunig mé nóir bhí sé óg ach bhí sé anfa nach, you know, is dig in san trade agus, you know, long mar derfer, so bhí sé anfa. Agus tuair Jude áiad an sean céile córa go héananig Adam Hession go sin hééis trades go mion minic blian amán gún Adam blian amán gún Jude ach is ó go Jude sesin beidir tá ganas a gaidann sin go dtí seo mar sesin na chuig na clufií Olympacha be Adam úr in semáideach an sesin different. Big Adam úr mark, yeah, big sé anfa eiscint an trade mark mar tá big tir shock Eric an sin yeah, Jude Brunner. Yeah, Jude, yeah. So big an trade on sin anfa mark. Yeah, sin kind of tredni is service le feicealagaí agus muidir bantaine bheith Christina tá an náte brand intach bhí muidir brand caiins seo níos túisce, you know, an stoim brand nua an tanam nua tá ar an AIBA feicealtir sinna Boxing Ireland brand se go hall agus stoi an fi an bhíach go brin na seachtain nach chamá le Liam Neeson. You know, tá muidir fád Daina vín play le bordanach broadú as a sportach. Tá se táh go bheiceach Daina eile freisin nach bhfuil. Tá obair anmhuair chuir staach ag an board agus ag na lads an seo ibal Cliath agus leis an rebranding, you know, tá sé das leiscint go bhfuil siad ag déanamh rudí nua sport agus ag dul leis an bhliain, you know, agus World Boxing an is tá sé das chun eiscint go bhfuil siad ag ahrú le World Boxing, so tá sé ag dul chun cín agus tá sé sin arás chun eiscint. Sin méid tá wet agus an óid ceanna sportní is sársa le cuasaí clufií Olympacha bí muid cainte go minic. Sport is láidir. Yeah, bhí Daina ag ar áil le clufií Olympacha mar Dornálaíocht bí muid gur buin a rótal nach míon. Yeah, tain tú a gcóir na bhain, you know, like níl tú ag dul chun fest na Cluiche Olympacha tá tú dul duna bhain agus tá sé rás chun eiscint, you know, na daoine atá ag trid an seo an ocht agus tá sé tréis bheitins na Cluiche Olympacha agus tá sé chun vest na Cluiche Olympacha, so yeah, tá sé anfa. Yeah, agus feiceam ceann gan féidir bhí ag trids na BEO Olympacha sinna Dean Clancy Dornálaíocht agus fear. The threads as common Sean McDermott the Gunday Leathcheannais ach as slugachay agus tir seo Roy Colgan agus Hall Hession in Scott gunne Jason Nevin agus sé champion fi 53 atá agus. Yeah, tá sé seo an cosú leis an báta dénach, you know, ní léon rud le caiiliúnta seo I Roy Colgan agus tá sé óg agus tá sé fós fi fé trí ach, you know, tá brú Dean Clancy an seo mars an champion agus tá sé tréis duldaí Cluiche Olympacha, so beg sé seo an das leiscint cumá be trid má a bheith ann. Yeah, agus Hall Dean Clancy gunne Roy Colgan an Jennifer, so ní hé nach ben sais an chorus an you know an notch rollers be Dean ra okay come se a warm once and agus get more warm was and seo. Mar se Dean Clancy, Darug, Roy Colgan, Gorham agus sinna chéad BEO Leathcheannais 65 kg. Neach an na BEO Leathcheannais fi de seachtain seáte chumá agus na BEO Canis amórach. Tá Dean an topic an seo, so caithfidh raibh cuaramach. Dean Clancy is ceanna tálaíocht sin taithí sin nach. Is a Colgan gur sin ceanna agus uintí just bín Dornálaíocht an anhait nach bhfuil uintí bín Dornálaíocht nach bhfuil I gart gun den agus be Colgan roll Shane like he's advantage a bit sheer, yeah, like he's advantage a sheer beidir and treads dead of yak compression
Into Clancy a Hane ben sheer. Clancy obair an seo agus tá sí go nóthach. Second gula ní samar autograph Hane ta an singlet sin ach mai sin díobh. Is féidir le dín éon ruí anamh. Mas Olympian who is Olympian who. Is féidir le éon ruí anamh. Yeah, it's féidir. Ach, Mike Colgan. Colgan Keane Cosint an bhain sin. Yeah, Clancy the gama at a cool. Dul chun cúla caiigh sé ruí anamh agus é dul chun cúl. Roy Colgan just block clear. Of own a boxing club. Go your club ní Dornálaíocht and just North Harmer Dornálaíocht. Club na defriúla cumá. Go your club, yeah. Tá sé das leiscint. Yeah, well, in top the one in local hearts in the Carracha. Top one in the club ní Dornálaíocht. Ach, tá shit. Top the Kena fin tua. Agus can push Gon the leitrim Colgan here couple can chahanish. Clancy can pages sucrushis. Can more good in Pulton Chinig Roy. Ach, Clancy go mal cousins. I will touch a scoopy on the costa. Tá sé an tapig ag dul cúis agus ag dul arás ón buile so an bhain sin the vertical. Vertical but bullet could the glan chin. Similar going to be on the multi in the Wogan Chun Keen. Into Brando Lehane would snast Lehane would sell and just get water. Niet er ook will force. Níl in buile ann ach I mórthúm tá dínig déanamh níos mó insantrid. Right here Connell vertical because they're all at Colgan nor Shabu sheer. He's gone of Connell Green. Love Dean Clancy. Tá Dornálaíocht sa clownig the Clancy's big Jason ag trid anis ag gúpla trid so I'd say tá Dornálaíocht madan an lón agus fós ag an denéir so yeah well tá bín drorachaí trifachaí sa sport seo ach chéadháilta Cliath agus beis sa movie this is Christina Beziger ní smooth ag Dean ach you're mention on the couple can Louis tá sé an cógra like it's on size swagger sin ag Dean Clancy that is mileage for Savannah swagger sin focal done swagger sin é agus tá a Keogh an grúte ag Dean Clancy mar sin tá sé te an líon Kings feic mu brand na Merton Chinornty tá boga tá custom ige tá na custom aige agus fiona piece of bag chin dos bag like Úr tá Dornálaíocht is brawl of a custom sprawl of a bug and plug and bug and corp agus sé dacar an náisisin nach well model to a gamshún scruck a chuann sé frosta chusart yeah tá sé dacar de Roy Colgan you know éon rud éanamh le Dean or tá sé ag bogam mar sin so yeah tá sé dacar éon rud éanamh yeah Regan Dorn the Babhtaí ach arís níl éon rud le Cailúntan seo ag Roy Colgan so caiigh sé just dul isteach agus trid yeah but bhás go leis the Babhtaí canis bhí seán an nora ach agus Dean Clancy ní sam cid bhín sin tá sé dosa dancing with the stairs be did got to bonal be did to feel like the level like dancing in the stairs yeah ach Roy Colgan Corum caiise tíú staach nis cuppa canál agus tá choramecht ban le a bheith róglik be did orintí Dean Clancy ach tá tacartí Colgan just struction am shoot right here can't let vertical banner shot Cóil fót ag Roy Colgan bheith gnách tá Roy ag fáil buile bháin agus tá sé ag críicnún sin níl sé tá sé sin go dasan sin héon dó trí ach níl sé ag déanamh lán obair ann vertical agus a ríis right here can't look tá deacrachtaí an Dorn an Killen siú canál nach bhfuilta sé is nu tú Babhtaí bhaintí here le caithe tú cúpla ceann nach chas a chéile caiith tú bheith an óg na bulí éanacht ní leoraí chuidir tú cosans ag Dean Clancy mar tá ní oibríonn sé le duine cosú le Dean you know mar tá sé imimethir tá sé tapig agus fecinn na multi-version version fecinn siad yeah Sá nó sé Colgan ach ríis ní gaiili leis ní gaiili leis Dean Clancy a stoppa agus é
Exam 0-1. Right, vertical shot sheer, sin did the shot. Like, Tadine ag Curamaca love and Shinnock. Neil Shay Curbulla Lakela, Neil Shay Cur combinations Lakela. Neil Shay Daina more on. I suppose you go hold Gadisha Kelmoch and Keen. Right, Colgan Kasha couple of all Skippy. He's in her and Keen on size. Lord Joshnagus love Clay, Schnick Dean Clancy Nurshan. Wasn't Sassig, Bogatasig, Colgan Nurshan. Tana Bertica on Technul. So Tashi Dakar and Bertica. Oh. You saw Colgan Clancy. Size Gira Val, Stach Nursha. Agus man walk to Dean Clancy, tried to should I be check good that just being oh Shinny Goni, yeah. You hate check your bait. No, need she showing off no way or no Shin Dean Clancy. Yeah, we should say when we should the Cliffy Olympic size just a million vega. You know, on different like your Dean. Tashi on Dakar Trid led Dean Clancy. Mar you know Tashi co-topic agus Anva Ericosa agus frustrating. Agus I've insurance, yeah. Colgan Nurshan count in session. Ach, tell us, let's down about it. Agus Garoy Colgan. Going yell Goran Bish. Brown so says Skull and Gavexha. K. Roon Kyonchin. Dean Clancy, Tarn Onal. As well, yeah. Roy Colgan. Ian Dotsi. Kerikeen Ashin. So Nish. Congra. Yeah. Arish. Nilona. Kasulash and Tridjerna. So the Dean Clancy and Keen. Motor one, yeah. Near cap make Rev Shea Martian in Sundar Bauja Ak. Shat. Kaig on Bauja shot of it on Va Agus Gano go na Bertica. Yeah. Coach Ellie Chin Roy Colgan. Responds at the Wiggins. Look, Clancy just got cleanish. Shawnee's Cone Green on Tridjerna. Yeah. So Clancy Nish and Contra Utal. Colgan Contra Utal man, you know. Pashe Rig Ray. Faking. Yeah, you tell a call in a shigget. Tais again, Ish, will she BEO show you in. Agus na bhfuil sé Dean Clancy in North Dean Row look for Dean Clancy to Ash on the Cliffy Olympica. Well, on scale sin Cliath agus go Colgan to sé dú shot agus tá splanclish the cuss again. Agus in champagne free ficket see. Tot no na din trug Dean Clancy. Clancy goes ass and shin. Oh. Well, give it pro spots on shot. Right to kind of vertical. Agus right to give vertical with Laura one yet. A thread shots the brew. Colgan Garen Dasog Arch nach. Begin row squeals it. Rowards. Clancy Garga Kong Das and Shinach New shot. Caig Rice Nassacor na Bwillan shot agus Begin Fion to roll to shot. Yeah. Tashid ig Irig Trid ach Neil Shay go Brudov. Nurshan Clancy. Clancy. Colgan Nurshan love Clay. Dina Fish Clancy Condas. Colgan and Ashla Condas. Ach di Laura Shingo Colgan Kasha Kupikon. Blan all Shupi. Clug na Bullet Ficated Shin. 6 second agus nu match 9 second to Fogan to Finnevan Shin agus a togel an arm come out Shinny agus tá sé fille tá sé Dean Clancy goose at the tahi Shin come out Neil Shay Daina Vainrod no tá sé sásta gamala Shin yeah well Neil Vainrod ag Carlu an Shin nu mad one couple of bullet he's basically Colgan row on he has to bullet more it's bullet glan has some out shot no Neil bullet more on shot Caig just be snasta agus das den na Multory yeah take off the multis about shot Colgan on das and Shin yeah Sula Shin Carach a second Bates make a bullet in Kinnon noch Conor Clancy agus a Colgan vertical the screen and shot technical in our shot. Agus with a smooth
Brew agus don't the Vicky Smouth shine 9 Rodella. 50 second. Well, Keogh one Elfoki capture up. Colgan Keogh Daff just a Cliath to come out. Falcon shot. Oh, and Colgan. Yeah, that Colgan is couple pull him up. I just Simul Christina Desmond. Keogh is low. Actually, on Simul Dakar in the Multori Arish. Agus you know a couple secondish. Ni more gonna bully Sheena Hoodis. Feckenwoods. Keogh is that shot. Is Jean Clancy is Roy Colgan. Clancy and King Keens is a game out on a Colgan and Ash. Ni Fadelum. It's almost a couple Keogh Daff. Colgan no a Laura. Feckenwoods. And you're more on. Agus go Roy Colgan. No Wiltshire Jean Clancy Hannah. Agus Dosh Shasta trades. Oh yeah, Dosh yeah. Douche Vishe Norvishuk agus is Fedel Ishin Eshkentok. Honig she ration sin agus Vishe Compordak Norvishe Gandaus some Babhtaí Dornálaíocht Vishe Erig a moment in Mahuram ach no Vishe on Dakar on technical. Yeah, trades Tanya Vapes noch an Babhtaí Dornálaíocht Choglan. In Saveta Shach and vertical betrayed come out. And as Roy Colgan, Aspla Cliath. Agus Jean Clancy, Ashligach, Vecumans Caves, all seeds getting both the Canish. Agus Roy Colgan around the round, you can see DJ Hinkins. Neil Kluge. Vecumans K, Ege, the Tambua. Split. In the red corner, Agus Jean Clancy, 3-2. Sean McDermott, Boxing Club, Man Hamilton. You're tired was where to go. Feel look talk if the just sauce. Bershka on fa, agus on technical, agus ta rifos og, so ta omega. Yeah, both them Well, up. ta na Bershka og, Neil And ta yes. din Shavelin is fehed, u Shacklin is fehed. So ta na Bershka og fos. Yeah, well, but the Sul, Lishin Kids, both Leathcheannais, it's Jason Nevin, agus Luke Hall for Hunk up in the mat. Exit the ring before we charge him ground rent. Big thank you to our chief official, Mr. Stephen Connolly from Kildare, to our secretary, Tara Murray, to the vice president, Mr. Eugene Duffy. I'm mixing up with your pal, Eugene from Derry. And we must say a big thank you to Sport, TG Cahir. You wouldn't like it. The early morning runs, they're not for everyone. The smell in the gym, the sweat and the gloves, the work. Hard work. Not for everyone. Or maybe you're one of us, part of something. Fighting for something. Your family, your town, your club, yourself. A boxer, deep down. Fighting to make a difference. Fighting to give someone a chance. A chance to be the best they can be. A chance to go all the way. There's a club around the corner. Boxers are built there. Champions are built there. Character is built there. Boxing Ireland. Built different. Yeah, not that sound piece of shit. Agus Liam Neeson and Kinds Feet. Boxing Ireland. Agus and Tanam Nua atá Ed. Of course, he Dornálaíocht in shot, Sitir shot. Agus it's asking Christina means Liam Neeson's in the other Keens. I mean, I can't fit Dornálaíocht to check it ass fashion. Agus such a hall in LA to fair commotion. Agus real commotion of a Kinds Feet Dornálaíocht. Yeah, agus say kind fi Rod O'Toole on shot in airing. You know, tá sé cóhúr an ish. Níos an Dornálaíocht. Tá bhí an rud. Master was Dornálaíocht to be show. Nílas gom. Yeah, well, could have catched it, look. Curmy takes gun. Well, Bradman Keen, Cade Babhtaí, lots. I heard Jean Clancy, some out the Canish.
Jason Nevin Farrell as Mullen Garvey was confident Tushka is Luke Hall Bert Marshin as couldn't hear V agus Nevin le Tahi Shannon Champagne le Cup of Brian Hession to Gorham Hall Zarger is Dove. Yeah, the Bertica shoot on óg an bha agus tá Nevin just harbar fad. Tá sé speisialta. Yeah, tá Jason Nevin out fad agus Lewis take it. Arish Johnny Joyce sa cuainge agus an tahi a bhain sé siúd go dtíon fáinge agus Arish is Nevin so is féidir leis Dornálaíocht. Yeah, agus Stas Goolin means no clubby martion fekatu. Dornálaíocht maha le chéile freshens doi tagan and side Clyde on suas come on. You know, ta Bert sa crave Leathcheannais an shot anocht Niamh agus an Jason so club ma atá own agus tá sé dig Dornálaíocht chéile agus ag tacht go dtí na Leathcheannais le chéile so tá sin das leiscint. Yeah, Hall. So Christach goes as and shot fresh nach Nevin a Goolin Scuppy. Still on das. Nevin Kieran Jabus had love Cliath near eyes. Calm all in your chin. She can't ask chasing Nevin and chin. Ag talked to Marco on Bulla. The end of Phoebe. Where Jason Nevin calling the Dornálaíocht Oga is source tea. She buggy good das and shot. Tá look at Daina of alright on shot need she. Yeah. Nevin, dus I think hier nog best veel doormoedig. Geweldig. Niet aan mij kaddigen kokenwegen gezien de hier, pas komen eens maar wie just about Canis. Oh, tá sé sin an das on Nevin and shin. Can tasig Nevin. Agus sé hála a gúsat an funne ver fád a Nevin a couple bullet das. Is our call notion cousins. Tá sé compórda chun seo dó. You know, tá sé dul ag a pace a bha leis so. Yeah, Hall squeal a couple of just an comport one le Jason Evans one and chin. Tá sé go an bha isteach agus amach agus ag fála buile. Oh, can't dash it Luke Hall, yeah. Buile on and ching Luke Hall. Agus bhíon Tishka le feiceal ó Luke ó Jason Evans Thompson. Jason Evans clicking on Lords. There's a mission to Luke Hall. Tá look at Daina van Van seo. Cliath managed to get about to get Connell couple of love play. Tá sé bogad go das cuma. Tá sé tuairt an trid an seo go dtí Jason Nevin. Tá sé das leiscint. Yeah, we never done the comfort of the shin. Because Luke Hall's splash can't shin. Hook on das ó Luke an shin. Yeah, can't gloat it. I wish I saw it to come on a shin. Trid an Van seo. Yeah, kept going Jason Nevin size comfort of the shin. Yeah, husnig Nevin an bha, Cricknig Luke Hall ar aus an shin. Wish I Simonish go back with Chlár score an shot. He she chéad bhóta shin. Agus, oh yeah, it was captain mar se. Sure le Luke Hall agus Bert le Jason Nevin an shin. Yeah, tá sé chun cín fiá Luke Hall. Agus níta argon tíle shin, bhí sé sin féil go mal. Cricknig sé an bha an shin agus uanta sin éon rud a ecan na Multóirí. You know, and no maid nu and took a second Dernach nor Tasha Congrach, so Tosnik Jason Nevin on va no gone out. Honig Luke Rash. Agus all hook dasig Luke a gimocht listen kit hook. Agus vi should glán fecal a chamagus. Big she simulanish Sundar vota mar ta Luke Sostanish agus big she compordach. You know. Yeah, piece of Brunish mar Jason Nevin. It's my keen to Bert self tahi agus neart ana go chéile. Mar bhí take the Dornálaíocht fádach. Beginning Brunish Jason Nevin. And she chéad bóta cháile. Agus there's a mission to Luke Hall chama. Agus bhí seo sa glub céanna le chéile. Agus orintí nuair tú mar an underdog Christine agus gur tú héisih a glub céanna. Ní mé an atí said rivan duine le. No. Ní bhíon tú ag trade really nor bhíon sibh le chéile uanta. Nevin, it's Jason McConnell, Brunish, Luke. Yeah, tactically what is different. Yeah, what is only
Ach is féidir le Jason gach éon rud a dhéanamh, you know, is féidir leis an brú a chuirt, is féidir leis siar na ropes go maith, so Hall an uisne cap, cosint swat, love more. Guard the man, Shinnig, Jason Nevin. Tá Hall, a tuairteann Nolan in the road, yeah, Duffy Shane. tá sé siúd a ganas ar an trid seo inis, so caithfidh Luke tactar as inis. Peter Jason Shinnig Nevin. Fós tá sé ag boga an bha, agus tá lábh síos aige, so caithfidh sé bheith compórta golóir. Ja, ní minic vín se moltach. Ma yin tú, catú, be cuaramach. Tá Jason ag cosint a bhad níos fearr inis. Yeah, can guard up gan wadnies dangin an uair shot. Trid dachar an seo de Bertca. Put that Con Jason Shinnig. Hall of near Shadach Green. Nevin a cad Conach in the law of Woolen chat. Hall. Beg the Bertca to shotgun trid seo. Tá sé physical galore. Oh yeah, mate, throw a law from Conchin. Nevin a giver Con Ish the Woolen Chinach. Luke Hall, the Customs come on, Dunlock come on. Nevin goes asking Chin Love guard ard. Tá Luke ag obair go maith sús síos agus ag cur le céile buile. Customs in A rís tá sé cricnú an bha. Yeah. Tá sé crytú láide Con Jason Chin Hall at Asha Nevin. Vertig Nursha Nevin le Con Jason. So that's a couple in Christine with Todd Atrop. Ní bheith an bóide seo chorm comá beag sé dachar. Yeah, quick split decision these two skis about to lack out Shella. Agus Hall a Con Jason. Nevin le Kitog Neuro. Hall a Con Jason Mullet Con Jason Chinnig na Hastrig Nevin. And Bully one John off the door about the shot. Agus in each pitch a Simulta. Jason Nevin Keens go and Conchin. Beag sé split a rís gapam. Yeah. And vertical. It's good. In Nursha can make woods. Denny. So okay, Yeah. so Nursha Jason Nevin, yeah. Bhí sé congra an bóide sin, like, Yeah, so you more not to force. no, níl mór an atro, no? Yeah. No. Jason, tá, I'd say, Maltor Vaughan ag Jason suas nó Bertca ach tá sé an congrach. Beag sé samúil san bóide an seo Dornach Paisley a téin sé. Yeah, agus. Costa could ask Jason Nevin. Agus a Tá sé an physical. physical, yeah. Dachar don búsordal a raig agus tridarí sem marach. Yeah, well, so we trade Dacric Jean Clancy come out. So they invert to come on. Yeah. So Luke Hall who's at the hustle. Ach tá sé seo a bhad níos mór ar physical den Agus. on Couple second best to kick Jason Nevin. Third and final round. Hall and an unsi Hanhain. Peyton Tahini should take Nevin and Failish who sides. Fantastic to Nevin. Love Clay should never Hall a hands at Thrasher. Nevin a couple of count. He's moved Carton showing Nevin to two Babhtaí. Tá Nevin ag déanamh níos fearnis. Tá sé bhad níos settled. Tágan Luke Rash san dara part an trid so or dara part an Babhtaí so beag sé smúl connection an féidir leis tachta Rash an seo sa Babhtaí Dornach. Couple of combat this William Tá sé Jason fós Nevin, yeah. Con cut Ashik Hall agus se fan leis. Níl sé críicnathe. No Dasan sin. Níos Nevin cosint wag an Tamar Fod. So dar Babhtaí is the two Babhtaí. Agus Doch Lanta an dá híomh is gur cóir agus seoir. Sa múntí bín down a fiú an anis na chluiste Christina. Vertigo Tertiúnis. Trade on is a cool. Lashy tríd inis. You know, tá Jason ag déanamh níos mó an seo ach Yeah, bheitha gath Hall is couple con glánáil mar cínte Con Jason sin ag Nevin. tá sé titim isteach inis so
tá sé níos dacran ar táú tu seach. Yeah, agus Bannon busy Luke Hall go thursú beginning. An das on Nevin sin. Penny's comfortí sa móta seo. Ní the guy Luke Hall the bully sin all. Oh, sin ceann deas níor se glánach in a gluas. Couple of seconds there noch Fácaí vertical thursú. Fernandez good race ra. An le chuna grím agus an le gúsa de hóla. An nuair se titan Hall is stacha deasach. A couple of seconds there noch. Nevin ar dús agus an sin Ashla Hall. And the Gira with the Hassa Temple. Oh, Anva. And Dastin Thompson Count Glán. He's actually in the clutch to line and shot. And this secondly there noch. Luke Hall the Gira. One the King Thompson shot. Too small against the gate Walter. Leverfelskin Nevin. Door both Panic share rash. Yeah, come on, our father is. Tá sé comporter can ishe creek nu an shot. Tridden Scott agus. Yeah, three down wire father. Dornálaíocht Scott Luke Hall. Das Eshkent. Yeah, and this only master cup of Anna cup of the Kiely fod. Jason Nevin, sauce to Gamal Lehane. Luke Hall will Veckhamwood and Tor Effegul. You may McKean Veckhamwood could gonna bully inside each Christina. Just be brand Jason Nevin begging his company sa motor journal shin. I've been sport Shanatra begging his company go Jason. Honig share array or for share range and shin agus fi she sauce lesh fein into bout of Dornálaíocht gach fós. Fi Luke own dun trader fod. Russia symbol Veckhamwood and Tora Effegul and shot into Jason Nevin agus Luke Hall. Yeah, ni lisko fein in the Akanirit. Jason Nevin Keenta. Ach, ní na multarí Keenta mar. Na vín se sciúpaí bínta go tú Keenta faoi. Ach, ceapan gúil an Toranish. Ag Fertig Veckhamwood. Cevis Turtáí Dean Clancy. Samount Canish. Please, put your hands together. Both these boxers. Staid Náisiúnta. Trid Eshkent. A mark no big shape. The winner on a 4-1 decision. In the blue corner, Jason Nevin, Olympic Mullingar. Keogh Cora can turn by Jason Nevin. Agus Dean Clancy to Tidy Keogh by Drew Gallagher, Adam Hession to Tidy Keogh. MBabhtaí do shit Christina. The actually do tea the vector to a chin a Babhtaí international to Shin Babhtaí intacha. You know, if you want a brand new Keenish and Babhtaí elevates to the Grania Walsh, Linda Desmond, yeah. Should to Clancy, yeah. If you to Clancy, you know, and the Babhtaí been lodging on. Sin ceann beidir a mór a chomá so treadany into her father. Beg iad an scoin seo mark agus big Dornálaíocht haar bar leiscin so muna féidir le tacht is féidir le é eiscin don seo ach big sé an bha. Yeah, Cork Tommy Gober ach beg make fake and 30 car. It's Madam Coach Linda Desmond, Roisin Cork Echo Sportswoman of the Year. You're just fought at Foss? Tommy Trish a vacant Coupleur. Yeah. Yeah, Tommy Trish all got ura. Ni fiddle cali ni she fight again in le got ura so it's fiddle mission ara. Fair play, that's fair play. Pugwas like the kid Tredzilla. And guys Terry McEntee, to tie Eric Kean Kramer and shot. And guys that Treds Kebra. Gweilgur fair visa Noel Sculligus Gweilchoste agus Dornálaíocht ma agus na King Kramer agus it confi swagger like Dean Clancy sprawla Kean met threads agus is sprawlish the best is one yet agus fair gas cabra Dornálaíocht agus ma thoughts one him look clear let Dornálaíocht ma shna cabra agus is das Dornálaíocht galach Terry McEntee come up the session come so and yet Dornálaíocht ag meach an shot John McConnell and Lehane agus Ryan Jenkins so Shannon Carr face the feckerain McEntee near tahi agus sin chama Seachtú kg out the Leathcheannais agus the vertical sauce
Tá cín an ard. An ard, yeah, tá sé an ard, yeah. An ard. Háilte mó a canis cúpa bliana nach chuineach. Hín seach fici trí. Agus í se hall. Manchester Nora agus a Threads in the side le Sky Sports an neart taithí aige. Agus right here. An dín se sás le rud cíns. Ní léon máil tura a howlann sin. Tá sé cuic daí. Ja, nis tá siad sásta ceapan. Gammal tuaí ní bheith chéan treid dain. No. Agus sin an rud is tácha go deastain siadach an... Ní bhíonn sé éascan Dornálaíocht just caiisiid second hógal ó péin fanacht sé agus tú insan fáinge bhheadh dul. Tá tú ggéir tosú nach chuil sin an rud wits. Ja. Nuair héanaan cligan sin is féidir leat éon rud a dhéanamhach. Nuair tá tú feitheamh tá sé dachar. Tá tú ag smaoinemh agus cadtá mé chun dhéanamh verdús agus gach éon rud. So, tá sin níos fuilead in na Dornálaí. A tá siad réganis. Ja, Thomas réganis mar sin. Céad bóta. Leathcheannais agus. Cín Kramer taisteach. Go láidir gur tús má bheige. Tá siad. Gnócan seo chun tosnú. Ja, McEntee Farrella as a club DCU. An láidir ó na Bertacha. Ja, bulla das ag McEntee nuirseach. Kramer banú gnóch go dtí seo. Leanta má takeísteach an seo. Agus má bhí túráchas tíon tá cían ard ag meach an seo. Can das sin ag cían. Das ó das. McEntee nuirs na cosins. Tá cín compórdaach ag dul ar cúil agus tá Terry dul go dtí cín so tá sé das ar. Ja, an kitúg das an sinna Kramer cúpa second chun. Christine Rolla ar chúil McEntee is céim bháin sin na rúna. Agus McEntee is scíla cúpa ceann. Chur an brú ar cín inis. Rachel Rolla an vertical stoppa. Turn McEntee near taige ag meach an difriúil. Siad an siú uair aige sa BEO seos na Leeds. Kramer go das nuair sin a ceann das a cían tam sin. Das ó das. Das les nu cyn tegad mac an seo. You know, Eugene McKeever, Dean Walsh, bhí siad siúd go léir ag an mac an seo agus tá siad gon imethe profisiúnta inis, so you know, tá anamig John McConnell an sin ag 7 kilo ach. Beidir go bhfuil anam nua ag 7 kilo an bhliain seo. Ní liscom. McEntee agus Kramer bótal nuair sin. Ach tá na Bertacha ábalta? Ja, stíl difriúil. McEntee gur brú per Kramer an na Rópaí nuair sin. Sé go obair. Tá McEntee go tuchan cín nach bhfuil tá sé. Sé chur an brú ar Kramer an seo. Bhuiile an das. Agus láidir. Ja, láidir. Agus stíl difriúil idir a verticup. Agus réitir á staachtíadach. Na dúháin an sin ar cín Kramer nuair sin. Ag McEntee agus tíad srían nach leis. Tá seo ag obair an das sús síos. Ja, ceann das a leis a cían sin is gitóg. Agus a verticup a troid go má stíl na omlan difriúil. Cúpa second déag fácaí. Agus bully mór an sin a verticup. Agus right to reach the roll up ní bheith second there nach agus in céad bóta. Agus stíl na difriúil. Bóta bháin sin? Yeah, you know, next to Kramer spláis tá stíl zasa get us a size éasca bheith breanúid agus in chéad bóta péidir fát tícín fát ag Terry McEntee agus fát ag cín. Yeah, so cín speisial simúlí tá atrop agus dís caiinfí stíl a dís bí na multaí mar chéanana bíon a breanú cin stíl is orló. Se tá stíl an difriúil ag na Bertacha ach cap méid go raibh Terry ag déanamh an obair níos fearr an sin agus
bhí sé chur an brú cían an sin so yeah tá sé defriúil eiscint cad atá na multóirí ag fécintar you know ach uairte bíonn sé an brú atá siad ag fécint ach yeah tá stíl má ag cían ag dul cúil so háin sé leis Babhtaí ansimú Babhtaí tainbach Dorna Babhtaí agus íon tá atrabacht man fanna sé stúl a ríist stúl gorm sin agus sin baint amach anúi 5 múra Cinn go cían san gna chláiste sinna gabbart anúi as chamáhí an Dornálaí trombeach an Thomas Carty Earley bhí tread na lít mí professional rins binta agus a tetar a scortú agus bhí súla cúpa seachtain Bula das an sin ó cín. Ceann das get ceann das eile get McConnell tetar ais ceann das a gitú ag cían ach Terry a hain tetar ais agus fearras muoinechan a treads Cliath bhí sa séideag na clufií órapacha faoi se bhí McConnell an sin neart taí aige cían níos ógan ná tá McConnell curbrúa nach bhfuil Tá agus tá sé ábailte thuirt ar ais ach fós tá Tá McConnell gur teach an cían tá mar fád a cían beidir gur bheith ar gos an cúil agus sé dachar sin nach chuneáil sús go McConnell nach bhfuil an táid brú sin Tá Táirte bheith annachlaí sin go mad sús ach tá sé a dhéanamh Babhtaí difriúil an uair sin McConnell beidir a dún an bhearna sin chu scipaí chanis tá agus cad McConnell brabach íon an seo Clag an hísig íon sin hín dó das an sin aige Caithfidh McConnell obair chuirteach mar tá sin níos order ná é comá so you know tá buntáistí an sin ag cían Bhairte go scríann sin dasú le dasóg McConnell Come call to get Kramer le ceann das an sin agus Flagan das an sin ag Kramer bogad das an das dús sé chorpa agus a chlugan go das an sin le caithfidh sé bheith ar dúis le na buile le McConnell nó má fáin McConnell riddim tá sé dachar stoppa Carcha second focus a door Babhtaí ar tá dátrúb sa géceán Tá McConnell chur lán obair stachan seo agus níos go man bheith sé Ní méidir fáte glán cínta agus a door cans ví sa géceán No Cían a Tá sé fósa gobar tá sé fósa chur an brú cían an seo ach tá cínig gobar anmha cúil mar dúirs agus tá sé sásan sin Níl sé géirigh lárna fáine thugant tá sé sásan sin ar na ropes agus a gúsa a chorp go das a gúsa a chlugan go das an uair se McConnell beid níos ár sé casa an das an sin agus cúpa second dearnach níos agus bheith muid an plugín ramólan seo sa Staid Náisiúnta agus an plugad an cosan fioclamí agus caafar sin nach lána ach ní logan mór an secondí focaí tá sé críic na hen or hasníonn siúr sé go máil fannacht beidir tá cúpa second focaí bheith muid McConnell Conscious sin bula láidir sé McConnell nuair sin rís Kramer ceann das a cían lámh clé agus Cliath más a gan sin agus ús cín cúpa bula dearnach sin bhí cín Kramer duna go más am sin be sé simú clé a multóirín tam sin an 10 second fóca an sin chuig na Bartacha multóir bháin thug go Terry McConnell ceann sin mar sin mar cholik muid tá cín Kramer chun cín ag Berts ar chóscór ag ceann amháin tá agus Terry McConnell chun cín ar ceann amháin so be sé seo gar sin dachar leiscint inis so like tá na Bartacha ag déanamh obair má ar cúil tá cín ag déanamh anmha ar cúil ach tá Terry ag chur lán brú ar cín agus se samúl Babhtaí áha agus fear ceabrach chun cín faoi láir ach ní táda an agus Terry McConnell muoinechan ach tá tréinál Cliath i DCU
Mar sin ní siad bhád a scéile. DCU is Santry agus Cabrach aho. Ach tríú med. Ní did a bhirrta go minic agus Babhtaí Ceannais amórach. Agus Keogh for some douche and ticket. Oh, two stats of Kramer to Cian. Cian do dash scoopy. Agus Urnty. Too smart. Agus Cliath ma. It's the Babhtaí shot. Sinné. McEntee reach second keen. She Conger Sinné faking na Tinabin Multori faking her. Cian Kramer reach Terry McEntee let Kitto Ganurshin. And should not nachul. Kramer gear to McEntee gear of it. Reach stop. Bokama. Like Farrell Vlocklia. Cash on the cost of Hunnell Gamot. McEntee is good Bruchered. Boca Gudas. McEntee sauce the trade and show. Ach fós Koenig towards the rash na bulla. And the girl Thomas one of it on or deuce. And it's based on Tertianish and Verticup. Cahig she'd have her shot, but the pace is just incredible. Yeah, the jets in the hull, yeah. And because Nevin took in the Leathcheannais shot 2 kg. Daina and the Costanish a shot on Gamot. Alish. McEntee a car, Cupicon, Imi Mued. Gervestin, Sean is Gar or Kayla. Cahig Keen, what they can in of ya. Yeah, Ni Sorga. Sinsir Gadasa, Kramer McEntee forced healthy. Ni stop at Terry McEntee second keen and Duffy Shin. Bonnetasig McEntee Nurshin. Pasha Dacker trade McEntee, you know, ni stopping she. No, to shot. Oh my god, ta engine on for again. On loads it. Because it made to cut it. Kramer on what? Stopping she. So door about to cost the team pull no shots right to Rollish. Right to go Tertiary McEntee, Tachan Keen. Terry Sanzaro Keen to Gorham. Keen the Con Das and Shannon Gittog. Hulichon Glananish, Kudashit. So second he's there enough, Carol Cook second. Is Buntosh de Moore an Earda and shot like Tashanis Asker Keen Dacker Terry kun Bulla Hurt Goody Araig like. Keen the Rish, Enovit Bishon, Keen the Dodas. Kosus Adnisht, McEntee forced gear second gain. So it's Bruce has a smut notion. Das so good McEntee. Des second and shot. And you tad on. Verta Kubanish. Bully Jarnoch. You tadig the multi. Hession door about to. Keen the full corda. McEntee la con das and Jenkins. And Ray took a stoplish. Because Arish. of course the Let go field second yeah. And Kasha full mo cake behind McEntee. Scoopy Hayes the second Jarnoch. And this Kasha have a Ray. Terry Raitor. I guess well. Ní chuideach an réitor hain stopla Terry McEntee Nurshin. And Verticup sásta ach céhhéis sásta. Necha siad na multóí agus an scór. Trid an bhai. Tá ionta ar fád, like an dástíl das. Bhín Daina is málo Christina Daina Techan Keen is malam san sais, you know, an cool chuisibh an skill sin. Mas féidir sin éanam. Yeah, mas féidir. Ní aibh go chula Tá sé Dacker, yeah. Yeah, ní aibh go chula No. Is Dornálaíocht agus trade beidir dá is Bín cín gcónaí ag trid mar sin, like, you know, tá sé an bhat ar cool agus yeah, is terrier I terrian sin. Tá sé I gcónaí mar sin, so yeah, trid an Dacker na Bertacha. Yeah, well feicimid Keogh an bhés an áit sa Babhtaí Ceannais amórach. Agus well na multóí. Cúpla cinine Dacker le déanana cup gan trúna. Agus seo ceanna cup. Agus éis mu leis a fear. Tá Gannis ar a microphone. Feicimid Keogh bhés an áit sa Babhtaí Ceannais ag 7 kg. The winner on a 3-2 decision. See you though. In the red corner, Terry McEntee. And the ball score is Lou ag Terry McEntee. Give it up for worthy opponent, Keen Kramer. Agus Keen Kramer, Mr. Creero.
Ní sé díal nocht trades má ní tá datú Christine agus Hession scored dul stacadín about over 3 and sin she's Cur Terry on ober Stiggins and about a derna cahic sé go for sé an trid fad na multóí galéir so trid den Scott Yeah, cá go bhfuair se ní tá datú ach Hello. Bishop Kriego Cian Kramer ach me cínta go me sé ráis donna BEO agus sas Gaelgur ó Geicil Dornálaíocht ag gaid an seo. Yeah, tá sé óg big sé ras tá sé dimach an aníis ach trid den Scott agus chuir sé te spantas siúla nocht. Yeah, mar sin bóta Leathcheannais eile. Is John McConnell agus Ryan Jenkins agus Vertical dús agus amach agus na fairblá clear dús na Ryan Jenkins aché dús na Leeds an seo agus dús sin bóta Ceogh sé tatan scaite nín seo nímlin déag ach famrú láidir 7 kg. Tá sé timppla le blianta nús so ach fós tá sé óg. Yeah, tahiige agus a tíocht. So go gáineal gorum tá John McConnell. Tá sé siúd dír aráis ó gurtú lábha so seo an céad mórtas mór tá tétaréis bheith ag Dornálaíocht. Yeah, for sé boisna because in the BEO Leathcheannais stoi. Nu tú set aráis ó hortú a mórlat a bheits na BEO Ceogh agus just an traditional. Chat. Oh yeah. Tá sin is éascan sinnig chun dularaig agus tridins na BEO Moorehouse nuair tá taithí go a rís sa fáinge. Tá sé dachar tacht aráis go dtí comórtas agus dul dír agus staach go dtí craobh. Sin réitir can leis vertical. Big sé seo an samúil an trid seo. McEntee is just Leathcheannais. Céhheis Jenkins nu McConnell. Topic going tús. Yeah, sin tá bhain. Na bh first with the BEO ar fáil go dtí seo nach go má. Agus Niamh stún seo. Na BEO. That's so John and sin. Yeah, go das. BEO sár Dornálaíocht sa tír. McConnell le das og das. McConnell, yeah. McConnell sin. And láidir go dtí seo. On topic. Sharp. Tá sé aráis gan doubt. Yeah, benú. Anna chumpert a go dtí seo. Caithfidh. Ryan a stíle all in is agus. Tá sé gimmert. Oh. Cúpla chun deas a híiste eiste McConnell. Nach ar Hermí McConnell tún tread go dtí seo. On bha. Agus McConnell an seo Conall in sin John McConnell. That's right, Jenkins. Níl clúgam cadí No, an sin. ní sam fiú an cin chuirsíí an ar sin ach. Ar John McConnell, okay, bhfuil tú meach níor se láidir. Ach, go dtí seo McConnell comportach. Agus láidir. Yeah, an láidir. Agus ní mór an costan sé inna go dtí seo tan Rís McConnell. Ní bhean se go se bug mór an ach tá sé bug go agus a cosint. Tá sé an cliste. Tá sé ag obair go deas agus tá sé éasca dó. Ach fós tá Ryan ag obair. Ach just tá John an cliste an seo. Yeah, tá sé céim chun cín nach bhfuil just step chun cín tam ar fad. And so his picture nach legan just piece of chun cín a Ryan Jenkins go dtí seo. Ach mar chuig mu nocht is féile sin áú go sciúpaí. Casa an deas. An sin. Begar Ryan tucked a rash and shock on about a show Hogan. Ceanna deas McConnell. Tapping go bhfuil John Tracy Hogan. Can a bart cig Daina an bhain shot. Yeah, cúpla chun deas a híist an uair sin. Tíireach stasna mulgs na hastachaí John McConnell. Ryan Jenkins. Agus inar chan Jenkins canta McConnell tíocht aráis. Jenkins an uair se gur beidir brúch réid.
Tá sé géirí brú chur ar John an sin ach. Níl gaí leis. No. Tá John sásta sa fáine. Tá sé das éiscint éarás. Yeah, tá fair. Only Trinity Bell feriste agus was canfi club an ítach na lunches steer ag sin ceach na Holy Trinity aus fad an Staid one low agus le blianta. Yeah, tuch het fad. Te an lí in chéad bóta. Na te níta beidir na somí chuneal cimméid trades agus cimméid bóta a búte ag Holy Trinity. Idir profession to amateur the maid Dornálaíocht intach Jacob tuch het fad. Agus na tréálathe atá có, you know, tá si Animal Moore atá agus yes, club den Scott ag an doubt. Agus John McConnell de an lí chun cín ag na multarí ar fad. Tá sé dachar níos tucht arás a go Rain Jenkins. Ach fós tá sé déanta a nocht agus tá sé déanta hana so. Yeah, coupleur. So Rain Jenkins a trade as Goman them not Cliath. That's one and Georgo. Second round. She forced it tapped. Can Hession chin again Tusach. Can't have looking Darwinish. I guess Green all. John McConnell. He saw Jenkins no shot McConnell rollish well. Count all in Chinnig. John McConnell. The Willinchik could disaster. Tá sé an Keogh Hans an Isteach agus amach in sinné, like, you know, tá sé it's clean. Yeah, well, Shannon sport the hash that's amach. Sinné na Cliath amateur arenas. You know. Bullen den Ellis na fabulse. Sinné, yeah. Iska. Yeah, that's good. Jenkins is squeal like can't ask which more meatach. Níl should ober. No, need should agus. Tá sé ágal hén oscail version agus McConnell just rafuca an tamar fad. Agus Jenkins. Nista sé squeal le chéile agus a vertigo. An vertigo a squeal in sin. Conta Japan le sin go John McConnell mar tá sé compass as a tread shot. Agus réitar rá le Ryan Jenkins inis le cuairmach. Sin das ó Rain an sin. Tá sé tucht arás. Yeah, gan siú spruch níos minicí. No, tá sé chur brú ar John ach. Mr. McConnell begin níos oscail na bhí sé héadbót nach chuilta sé. Tá, yeah, níl sé go éasca. No, níl. Vís céad bhóta ach. Yeah, céad bhóta ar céad trid ins na Cliath elites a go Rain so gan doubt hí sin ar bhí seach. Bhí John an seo hena so tá sé trééis sé dhéanamh. Yeah. Tá John trééis na Anamcha móra trid Eugene McKeever mar dúras Dean Walsh na all na lads sin so seo tá sé trééis bucantan seo agus coilúntan seo so tá is aige. Agus sé trid gomáin seo go dtí seo. Agus fós níl sé ach fethe ceathair nó fethe cuaig te. Yeah, Fetty, yeah. Yeah. But it's actually vertical and Thompson. Ach, McConnell. Bogad as right rush, chlágan nach níl suas. Níl Rain Creek na hancho. Tá sé tucht arás. Yeah, both níos orna aige. Jenkins tóg a couple bull an sinach. John fósig ober. Bogad tuggin tamar fads, Richard Diffrog can down nach a glúis. Tá sé gober ar a harmar féin. Yeah, tá sé compordach agus look fi mu a súla seo, Christina, you know, John McConnell neart a haige cúna Dornálaíocht sorg meachchan mar bhí tú rá. Ach, spog go roin, tá sé éis fan ní sorna bhí sé scéadbáut as darbáut. Sinna mé tawet go chéadúr cínt bhí sé nervhí seach. You know, tan scór hall na chunne ach is tahi a seo níos nuain ó deile go roin. Tá sé ó big sé arás. Tá John McConnell trééis bheith an seo agus tá sé trééis sé dhéanamh so you know, tá sé níos éasca. Ach no, tá John ag déanamh ar aus an seo. And Zehu treads, agus Tiki Foki Hession Rib. Ach no dermod gemeen Babhtaí ar fad. Babhtaí canisir bun ar Sport TG Cad a morach.
agus bei Casey Rock Anthony Toto Grifa agus come on the floor to leap of course he trots is there and do on come on can't touch the Dornálaíocht agus neart action gonna hint is move of course he Dornálaíocht and trust it here shot see about the machine agus John McConnell come portoch Gunnar Ryan Jenkins gan tá call Ryan Jenkins because he has treads Tá still dasig Ryan, you know, just need to go over ledge on and up. So, tá sé Dakar Ryan. Yeah, it's John McConnell try go out. Agus an bugger take he saw Jenkins no shot. Cosint dasin she no John. Go can dasig McConnell. And Zasog see the smig Jenkins got the dash. He's guard the egg McConnell. When you lodge it, love was vertical. Nice. Ooh, vertical contra gas. Oh. He's actually a brand vertical. You should know that, no. Action Dornálaíocht. Yeah, the end of free. Connell and Chinla Conjas Kitug. Tá John Sauce a bheith ag ré nu a bheith istig I lár na fáinne so. Agus beginning Dawson in the lár, yeah. Beagní. No shot. Need to get much of fat to noch nedach. Caithfidh sé boganis. Yeah. Jenkins a couple of con chinach. Fós creaking chigama and sin. Yeah, the shed a hole Lehane and Tamer Fod. Oh, fantastic, Shig McConnell. Oh. Couple of con lodge in Chinniga. Ryan Sauce to let Hogan the shot chin. Yeah, vertical finish the skile. Jenkins get her at Wanach in the ropeach. I guess. No made of on Falkenish. John McConnell chin. Look, it beat Jagadas means Anna couple of Keogh. Oh, Shin Kyon, all warriors, yeah. Cartagarator. I guess. Could have shot on Chove Samar. Conscious lodge, Christina. Yeah, Kyon lodged it. I guess Harjington both the Rolmar shot. And Rater took a shot. If I can't sit, now review go Ryan Jenkins pays it. Bully Morella Hogal. Ach, Feck Malin, both the Jernach. Kai John just a fin of command in Ishigor Mark. August talked to Mark on Fanya, Gan Gertu, so just Kai she boganish, like, you know. The Federation. Couple Connor took Jenkins to get shot clear to Scoopy. Rater couldn't soon, a couple second. Vertical kind like Keogh. Jenkins to go to trade. Listen, Kadatashi, raw, like, you know. Yeah, vertical. You know, a couple seconds in it. I guess John McConnell comfort to come on shot. I guess Bay Hession, I guess fist egg. Again, Jenkins, when Connoisseur egg. John McConnell, I guess Bay Hession. Samote the cannon, Shaguna, Terry McAtee, Modoch. I think Boyle Moore and Chin, Christina. Look at the piece of Zedish and vertical pull for Kiely. Ooh, Shinkion's ass. Paid actually, Clay August ass. Keogh Keila, Vishay on another. August Urunta, ni Fidelat, you know, each shooter Hogan, Rova. Yeah, I'd say them a couple of seconds, the Machnese move, fuck it, and on base it. Reiterate shots of Stack Hard, there's a heaving kid roll out to me and the scoring. Vijan on Lauder. Treat and Trader Fad. Yeah, well, Feckman Lynn, Martian. Tasha Rash. Yeah, Tasha Rash. Fallon Chocolate. Like Bashane sauce, Tashin Hession Kid, trades vegan Hession Gertushin. Ach, you from Wooden Torah Effigulinish. Fairty. Right, ladies and gentlemen, what a fine contest. Put your hands together for both boxers. And the winner of that semi-final at 70 kilo. On a unanimous decision in the blue corner, John McConnell, Holy Trinity Belfast. Agus Terry McEntee, Samount Canashama. Three trades, four sets yet and Reben Shop go as a start Náisiúnta. I don't know how Terry's going to come back.
Right, ladies and gentlemen, we move on now to contest number 11, and it is first semi-final at 85 kilo. Please welcome into the red corner, representing St. Bridget's, Eton Derry, County Offaly, Brian Kennedy. Fáilteach mar sin agus leis an seo agus an tíú Babhtaí Dornálaíocht an seo agus 85 kg an trícéad Babhtaí Leathcheannais agus Brian Kennedy Hession a teachtain isteach an seo Represent Esker Boxing Club Dublin. agus a tutá Nathan Nathan Ojo. Ojo agus Cliath agus a fearle treid as Bháile agus Brian Kennedy tá The referee for this contest. Dornálaíocht minic ag mu Dornálaíocht na fórsaí cosanta bhí gafianta tótó grífa bheith teamórach Sessions na fórsaí cosanta agus bíonn se dámháil nús víns na Gardaí chumá bíonn se dámháil le tuairt deisna gona Dornálaíocht seo. Bín na lads arm níos fearr ná na Garda na Gardaí caiimé sin ará ach nó tá Brian tréis bheith ag Dornálaíocht ag levéal an ord le blianta inis agus Ojo in the blue. bhí sé thereabouts ag an tamar fad ach 3-minute round. yeah, tá sé rais. Yeah, fechttíine rug meach béis an bua ag Brian Kennedy an seo bhí sé na Babhtaí an current críomhachaí an down agus Babhtaí canis sa meach an seo le rítá blianta. Yeah, tá taithí aige ach fós ní féidir leat in rud ará Sin ruds agus Nathan Ojo sa tíbheile. Round one. Bhain níos óige agus críomh idir bhránach grúte aige mar sin sin ché méile nisna a bhain seo na Babhtaí. Sco Babhtaí ó cána deas Ojo oh agus hééis cúpa second is Brian Kennedy ráil Nathan Ojo dúirte ach Nathan Ojo agus le bhar frescan réitear an ceartaige mar bhí buile an láitil. sin sa bhúil inis. Yeah. Oh god. Tá Agus- na lads seo láidir. Tá Ojo láide agus tá sé Oh my gosh. tíoch go láide agus tuigeann se go funne bheige agus tá sé go breúir Brian Féidir Kennedy é seo leanúnt. an tuigeann se go go Kennedy faoi bhrú ag an meach an seo. Kennedy brenn sus an éar chuir sé díúisteach citte le déanaige agus Nathan Ojo as cum Dornálaíocht Esker an mála Cliath agus ionseach féhíon agus treidan segan chéad cúpla agus tá sé cá go leor agus cá Brian Kennedy is fearbhí sna Hollywood is na Babhtaí an down neart gona críomhacha i léir an segrúteige tá sé sucrú síos sin tú smag an Nathan Ojo an seo. Tá sé fós ag tacht. Yeah, take a loads and Tamar Fod. Ní sé stoppa. Ní sé scuile méid bhí seo Oh, cán. come Loch, on, clay, for- all in your chin. Agus Christine tamúid a díadach hís faoi bhí sé sin crua. An crú. Jeez. Deacrtí Brian Kennedy seo nach bhfuil just déile leis. Yeah. Níl sé ab just tá crú an seo. Níl sé ag stoppa. Nathan an seo tá sé just ag brú. Agus tá sé gúsach chud láideach freisin. Ní féad le aon rud dhéanamh leis an fear seo. No, agus tá sé darnach go má. Bhfuil láide. No, like níl sé ag stoppa. Yeah. Decoration a trid. Nach to 2 kg cruiserweight. Go chuid bud an meach a bhíh Darren O'Neill fado agus Darren O'Neill O'Neill. Joe Ward. Yeah. Salute necha yeah, go leor cup. So it's Yeah. heavyweight. Mac an bha. Yeah. Ó éing. Keens go Darren O'Neill Soul and the Dornálaíocht shot. Marvin's go hundul. It's count like Nathan Ojo and Zasso go shot. Agus níl se towards second go Brian Kennedy shot. Tucker she's. Bheith sé ábasta seo dhéanamh about a dó agus a trí, cos When it's once muta tan knock well tan standing yeah, count again. tá sé géirigh sin dhéanamh. So taking check will buntish the Hannah again. A Keens se tursú go bheith an Nathan Ojo sa géad chud dar chuid an chéad bhálta seach. Kennedy níach go se standing count mar sé No. second riamh. It's an boat a céad boat. Yeah, tak it. A chuintí sin a wet. Níl is ag Brian Canatá trí Charlú an seo. Yeah, agus Nathan Ojo le tús éintach Brian Kennedy a siúl. Beidir chun anna eiceil rís. Níl tuirseach ar ach an éiris. Tá sé
Ceann all in Joe Dasog all in chin. Clipped. Yeah, Ceann Das Jenny. Tá lán obair le Daina bheith Brian seo. Yeah, tá sé fí rúnis. Nathan Nojo Clonas. A tháinig Nigeria cúpla bliain nach chun. Agus a socr síos an Seanéireann. Agus luchtá tá nearthaíige. Bhí mar le trúise príomh fís idirbheánach agus dul is céim olhar ón idirbheánach go dtína líte chumá. Go háir na léise Brian Kennedy. Ní tú gimmert na ní tú tred na duine gan méid taí le sé Brian Kennedy an Dornálaíocht ag level seo. Tá sé Dornálaíocht ag an level seo le bliantanús. Ach fós tá sé compórdaach go leor seo. Yeah, agus Nathan Ojo. Corbrú, Brian Kennedy ní na dáfuíocht ní bót amháin caite fós. Yeah, it's féidir le inrod Harlú an seo ach yeah, tá sé rís Corbrú Brian agus ní féidir le Brian an inrod í aanamh leis an brú. Oh, agus ceann eile mór, yeah, ceann eile mór. Agus tá Kennedy cach ní an cuach céanna aige. Yeah, tá cuinge deargan sin ará pressure ach níl sé gobar de Brian an sin. Agus soon Babhtaí Leathcheannais shells Jason Clancy agus was a súr béis gomach Iatson chamara sé gan sem an treid an segus ísein. Nathan compórdaach an seo tá sé just Nathan Ojo an se smach chus scopaí choláide sin. Agus ní se third second go Brian Kennedy followed. jabbed an Scott an sin. All in, yeah. Agus tá sé casa ó Sopag the Orthodox. Agus sin dachar le Dornálaíocht leis, come on. Turn. Booter shot I Booter idir Robbie also agus Jason Clancy he's turning. Cámid rog a chunna súl go Brian Kennedy rolóide. Tá sé tucht actually an éiseach. Fós tá Nathan nig obair. Tá sé go dín, yeah. Stoppa. Agus nuair tú cá méid sin okay tá cúpa can nachhol gamsún spruachach. Méid tá caiteige, yeah, tá méid sin caiteige tá sé gamsún scórnaí. Fécinn na moltóirí ar sin cumá. Tá Babhtaí sé tábhacht nach bhfuil mar tá Brian Kennedy fás an ben Nathan Ojo tuairsú. So Ceann deas an sinna Ojo. Tá Niamh le Nathan Ojo an Babhtaí sé rútal bheith sé an áitiúntaach. Má churann sé snas ar na buile le sé bhd níos fearr ach fós tá sé Daina Moorehouse an seo. Yeah, Ceann deas an sinna sé deas óige. He's wild. Tá sé fiad, yeah. A tá sé gobad. Tá sé gobad agus just an stíl seo an difriúil. Yeah. Sian an fág go bhla Daina bhain seo agus tá náisiúnta stíl na difriúil. Tíocha second fácaí sa dár Babhtaí. Buile an láidir an sin ó Nathan. Agus nílíonn freigar in isig Brian. No, agus an level achtar tá Nathan Ojo tá sé fós a bóga. Fós ag dul yeah. Fós chur brú ar Brian agus fécinn Brian tar seach an sin. Ní teach fici híon Nathan Ojo. Is cuma cinnaí siú. Sais luas sin a chuneal frígus. Na bulí láidir, ní bulí fánach in seo tá sé láidir. Kennedy ní sáin uair seo. Níor cap éon duine Arlóg sé seo. No, be sé seo simúlis Christina. Cid a bhééis ag na moltóirí sa móta seo. I'd say go bhfuil sé ag Nathan a rís agus tá sé compórdaach in isteach íon Babhtaí déarnach. Cúpla buile láid an sinna go gitóige. Ní raibh sé gortathe. Agus an ceann sin gútaige chumá mar sin tá Nathan Ojo cum an Dornálaíocht Enniskerry an náitháin seo. Agus Brian Kennedy bhí chugan na súil go mar sé sa Babhtaí Canis agus ní droch fast ar Nathan Ojo sin just an taithí damda atá ag Brian ach. Níl Brian ag Daina bhéin rudó tá sé just ag seasa bhán agus is féidir le Nathan rud a dhéanamh leis. Agus tá sé dachar níor cap Brian go bheith go Arlóg sé seo. Níor cap mise. Tuspon na síteach an seoigh Nathan Ojo. Lehane agus na cótealaí chumá. 3 nóméad in isis aige. Agus tá sé aige. Tá Aclaí aige.
third and final round. Babhtaí Leathcheannais shot 82 kg. Tá Brian Agus this time brewer Brian Kennedy. Get up to Kennedy in Thompson. A lá over le Daina Vic Brian and seo. Yeah. Tá sé just ag seasamh le caiigh sé dul agus brú a coronating inis. Yeah, ní féidir go stása rihim, sure ní féidir. No. Níl sé gé nocht, no. No. Beg sé déach. Rihim ag Brian Kennedy eile. Ar víns Keogh Orlaí nach Brian Kennedy. Níl tú. Oh. Tí tú cíte go stíle. No. Oh, and Nathan Ojo, tá rihim ag Nathan Ojo nocht. Yeah. Agus a sé bullin na nótaí carta. Ar ás ar fád agus ní freagrú Brian Kennedy ró. Agus númad caite an Babhtaí dearnach agus Nathan ábháta chuin cín agus bheitsa sin béidir nachhuilte chu fian sa móta se sa bhí sé géit ceáán. Ach fós tá sé ag tacht agus tá sé an seo. Agus de cosa Christine, tá sé bogan na cosan tamar fad. Tá sé thuas na baracíní an tamar fad. Agus le Brian tá sé sois eile chá chuis. Bhín go leor le feiceann an na cosan nach mion. Tá. Kennedy nuair sin na ceantas. Níl sé a brú amach de Brian an ocht an éair. Dachar éiscid, mar, ó anmha ó Nathan an sin. Tá sé sásta sé gan. Ja, tá sé tred go deas, tá sé tred go má. Agus bhí tús ionintach aige agus nuair a ghuisteach an Dornálaíocht Brian Kennedy, mar bhín tús mád. Tíir sé mission chuit agus I think go deanna sé sin ró. Yeah. Agus Nathan Ojo. Tá sé ag trid ar turma Nathan Ojo inis agus Dachar tacht arás ó sin. Yeah, agus tiltte go má aige. Yeah. Tá sé Dornálaíocht an cliste inis. Yeah, nín se cáile méid bhí se. No, taisce go bhfuil sé brúta aige, so tá sé sásta lei sin. Ceantas cáte sin aige. Taisce gur caiigh sé Dornálaíocht marach. Yeah, dul ó clé go dtí as an sin agus sin an Dachar Dáile leis. Níl Brian an seo an éair nocht. No, agus Dornálaíocht sé sin Christian. Dornálaíocht, like, Harlíonn sé, yeah. Is sportach that. Yeah. Agus mul tús náid ceart. Caiigh Mac an Hession agus an sin caiigh Dornálaíocht agus uanta ní oibríonn sé. Uanta just ní bhíonn sé ann ar níthe. But sé Nathan Ojo tá ar mullin nocht agus tospanta íntaach ag bhar óg seo. Seo ihe Nathan Ojo gandát. Brú se bon Keogh ag na Babhtaí ag na críomhacha óga. Copa blianach in. Chead blianach in inis. So beidir go inis an tam. Bhil sin céim olhhaíon agus. Is dói ag an meáchan seo chamá Christine 82 kg. Tá sé deacha go méid tú mar gúil tú 6 fást amach an tain a bheith compórteach ag meáchan seo tá difricht idir Dornálaíocht óg ag 82 kg agus fear 82 kg ach an nocht chunig muid Nathan Ojo techan cín mar ag an meáchan seo. Ja, tá sé réig agus tá sé sásta dulaisteach lena fear agus tá sé láidir ag an mechan. Ja, be sé sásta go más tospanta sin í tús má aige. Dachar de inge inis dulaisteach le Nathan Ojo. Ja, ní seán an ecealach. Ní féidir leat é sin a trid. Ní féidir leat tactics a chur amach don Dornálaíocht sin. Mar is féidir leis sin rud a dhéanamh. Agus Brian Kennedy breanú agus ceapan na gréidir se beidir citéis tarlú an second hosmuide chahamúid Nathan Ojo bhla bhí se ar ás ar fád agus an buile sin bhíige tús sé sin bútar. Unanimous decision in the blue corner. Agus Nathan Ojo. ag Nathan Ojo ar ás ar fád agus Trid an Scott. chumsa tuspántas na hí ag Nathan Ojo bhí sé ar ás ar fád. Yeah. Agus nach étá sásta sin agus de coach ar fád. Féidir leis sosa hógan denis agus Dornálaíocht marach ach tá sé inte. Gandát. Duchréit ar fád. Mar sin Ní bhlam dulaisteach le Nathan Ojo ná. no bhí se mar sin na chéad cheann eile bheith fácaíon. Péad a fácaíonn sin sa Staid Náisiúnta. Agus tíúra Jason Clancy. Robyn ol sula agus fear na Celtic Eagles as blá Cliath as Gáil an Enniskerry agus coach Pavel Vincent sin Babhtaí club atá hís dulchan cín eisteach íon an Gáil le cúpla bliain
a lán Dornálaíocht an bha an club sin agus tá siad just ag dul a bheith gach éon bhliain. Agus go háir ag seit meach an seo chumán bhí Anton fair. Toto na heavyweights. Yeah. Thomas O'Toole a bhín seo rú Creed na Hayden go blinach an tamí. Samse Cúdé an áid is an Babhtaí Crescent agus éis trades a Fenway Park. Fui stúr Pavel fós so bhí go leor daoine gáil cant fhí Pavel agus an toft bháin leis. No, Dornálaíocht did go like tá sé ann le blinta nó sach fós tá sé déanamh sár obair in san galah so. Agus an tíh eile Jason Clancy, Sean McDermott, taithí a go sin freisin so. Club Moorehouse sin cumá. Bhí heice bheith a tread man seo. Gur hála dín agus Dornálaíocht an bha é so. Beic sé simú. Ja, an Dorna ceann déarnach as a Staid Náisiúnta an seo an Ghríb. Agus muna tarn said fi Hession. Dakar fanúnta í ar fad. Yeah, agus Daina stas amach, yeah. Bhín Daina stas amach. Is dóinú tú trade amach freisin, clán cords a image it out to the dash. Yeah, sinné. Sinna fáil go méid go to the brand warne. Mar sin. Bóta Leathcheannais. Agus an dúis. Áithirte Nathan Ojo, sa móta canis mórach. Agus Robby Olsula, ní hosa sesin a Dornálaíocht go dtígur se sna déag go chamáin te fé trí. Agus ís championí idirmhach fé cad. Cháilte Gunne Brian Kennedy Nora. Agus cháinte Gunne Jason Clancy, chamá rivision so. Tá taithí go bhirte seo na chéile. Agus an cluginn tosú. Níú meid mar sin. Idir áit sa móta canis. Le Nathan Ojo. Ja, ní job éasca sin. Caithad bháin le seantavel búáil. Jason Clancy Jr. sna gorum agus. Bartacha an technúil an seo tá siad. Ja, ní bhéh seacha fi an bhíche in treid déarnach. Ill siad mar géine an éair. Agus beag ní séasca na lead seo Christina Hard na nullag. Chuide go cínta caiisiid meáchanach. Tá sé ní séasca bheith ag meáchan seo le heis beidir tú chuing mit Daina Moorehouse ag meáchan an díiste so. Well, tá mecan a gus ag an mecan seo. Yeah. So féad Turkey éiche, yeah. Féad Turkey éiche chuin am sin nullag. Ach fós bhíidir ag tréáil ag gur an nullag ar fad agus tá sin an Dakar. Bhí lads ag Dornálaíocht cumá an tachtan sicáta so. Dír gan íag an nullag agus an blian nua. Comandach tóiste go dtí seo an bhirrta cup. Gan éon buile Silir glán fósain. Tá siad maul chun tosnú ná. An sulla ní sár an tam sin beidir. Clancy le ceann deas. Tá Clancy tosnú inis. Yeah, ceann began ní níisiúil sin. Tá siad dul síos agus obair dhéanamh sin an deas ó Clancy an sin. Yeah, dúsa se cosint ó sulla go deas le spás ó Lehane. Ach, mar chuig bit túsnaíche. Céitán an cúpla buile áil agus na multaí thuirt leat. Caig duine é seo thógan inis san nó méid dearnach mar Also an nuair sin gur cúpla buile chábhach cosint bháidanta ag Clancy Jr. Cúpla ceann builte Clancy Jr. stas na hasnach í. tá. Beidir binne de chuid is sár is Silir ar fós. Is féidir beag tú abdé sin éiscint inis in san bout over trí tá sé ag obair inis a gcóir an bouta sin. Cínta sin an plán beidir teag Jean Clancy. Se Jason Clancy go leis. tá sé just ag fanúnt. Ach fós tá sé ag obair. Yeah, Robby ó sulla gur cúpla buile áil an seo. Níhétar go se treid go donna níl ach just níl se beidir cúpla ceann chu glán aige. Is bhí Clancy Jr. go dtí seo. Ach bhirrta go sásta go más a géad bhóta ach. Ní raibh sé rog an óthach ach fós tá siad ag obair.
Yeah, tá sé sásta lei sin Jason. Semi-final, 90 kilo. Yeah, agus Keogh can gúta ag Jason Clancy Jr. Agus be sé haon sásta go mála sin. Sin an tain rud a caiig sé dhéanamh in sin ó just Contest 13. cumad ag obair ach ní caiig sé bheith an óg. Judges, Paul May. Agus an sais buile sin seas na hastaí. Just bhí cúpla ceann das is go feicealach. Yeah, Agus sinna méid doid. agus bhí an bouda sin tiltige. Caiig Robbie tucht amach an is agus an brú chur Jason, so, you know, ach tá Jason sásta lei sin agus tá sé compórdaach. I'd say is féidir leis dul comá, is féidir leis tucht amach agus trid a chur siúil mas caiig sé. Yeah, the Jason tread le, you know, the Dornálaíocht maha is a Keelan Cassidy is we can't fi Dornálaíocht maha but gishin fair tagama. Ach, beter Robbie O'Sullanish. Tá Robbie tucht an seo. Yeah, cash ala gaha. Tá sé chur an brú Wait, you're beginning to see better in Chinach. tá ceannig. Well, caha Robbie Nishol when keen. O'Sullivan Sarnchin. Ní bhfuil le Jason an brú seo. O'Sullivan vi two size Cliath if a whole go race again all twos in Chin. But umland difference the Babhtaí. So like your response go in our shot. Cash on both show hotel. He's Sarnchin again. Tá sé gobar an seo. Tá sé déanamh áirit. Clancy ní Sarnchin. Van Loosvig also like a two some both shot better Titi Begon. Vertigo was Keelan Nurshin also look at that. You should get hook. Turn on louder like Jason and sin. Clancy still flagging free in Chinach. Pull your lodge up near Wool Chain Road. Titim is stocking is caiig sé. Quick new on louder and shot. You know, not no man face second Focky. Is my fine sin about a shot big she compórdaach den about a Dornálaíocht and sin. Ach caiig sé obair an shot. Bill Sulla. Robbie fósig tucht. Yeah, couple bullocks vi too small gets out so Bisha Simul. Yeah. Ba creek níl sé magalor an shot. Say leis a bheith an bhóta. Yeah, gosh, I bet you're also Shannon is a couple can the squeal couple can the score all. Garrett score all Hotelly Pavel and Chin. Couple second delete second Nishta Robbie also squeal after Clancy Lehane squeal. Caiig na bart go obair an shot like níl si did Daina alone. No, tan can't Kiely nach bhfuil casino in both shot. Yeah, tá sé dachar na Multóirí. Tá lándas na tridna nó dachar na Multóirí. Yeah, shut Bhí the the wet. glare on bha. Can't das and Chinnig Robbie also. Can't let das Clancy dash. Tá Dornálaíocht rash in airing in Moorehouse. Duck out to the hole, yeah. Chat. And get the similar Kiely in the Multóirí. Agus Bhí sé go pín cógra. learn We're TV just similar to the Ekitsu. Agus is the banner of the Kiely agus banner Daina. Ní job iska. Agus a sin grútse. Yeah, Robbie. Yeah. Tá sé tócaigh Robbie trí go dtí a dó. Yeah, see a do, yeah. Agus a tiltte a chahara. Chat. Agus Jason Clancy. Big boat and Moore Clancy inish. Yeah, tá seach an cín ceir leor ach Oh, fós. testing Tá sé couple roch Multóirí. hungrig. Yeah, roch hungrig le. Fer a hugger No. goré. Tá sé gacrad a chur stachs an boat seo. Níor chur sé an obair stachins an boat sin. Agus beag sé tíach. Mar bhí sé contógant. You know, bhí sé an contógant. Yeah, the droch who's given nach Harvey just size. Just a Yeah. sheer piece of bug. Second out. Agus Bhí sé maul contusnú. Tá Robbie Raig. Third and final round.
Also, there's ticket a chance again. Yeah, ní bhaile Rob or Jason and Bruin sin. Cáiseh gníomh cáiseh. Squealis, cup can squealis, vertigo with Clancy chama. So like love Clyde Tidas das. Trust new an bhag Robyn sin. Agus each das agus eiste gar. Jason Clancy cáiseh. Well, looking different row, picture different row, go the multi is a gunshot. Meter Christoph Paul Numad. Clancy. Tackle take a couple of bullet glan all Christine nach wel. En hash Kate wat vi shaan geportach. Níl sé compórtach san bouta seo agus ní raibh sé san bouta dúnach. I bouta ever joke cuma. Robbie old Sulla. Níl sé sásta leis sin, níl sé compórtach in néchar. No, you know nothing on. Oh, Contact what you saw. Andas. On you saw Jason Clancy. Lashley Shreed inis. Caig sé tacht amach agus tasbantas den sco a chuirsúil. Caig sé brew a chur, Robbie, like, you know, caig sé tacht chun trid. Nuch a second focky. With the no Joe Foxa, Leathcheannais. Agus squeal Clancy couple of country nach ní roiile sin spruch amsú. Robbie old Sulla. Nasser na bulan sin. No, it's the Celtic Eagles gear out once pass about Leathcheannais. Raitor. Is a Cantla Jason Clancy. Agus will gear a bugger go well. Well, chuid show cameraman checks the doctor Rud céine. Yeah. Yeah. Agus Túgum cadtá cara. a lupa ceapan ní ai ceapan lupa. Robbie old Sulla well. Ní trú a beho a gero. An Bartacoig dul inisiig trid. Yeah, agus fennin se old Sulla page in his spoo. Took a second inis. Agus cartoonish. An overcur stock ag Ragaby. Yeah. To the cussa a gíru agus squeale couple second did it. Oh, das and Robbie old Sulla. Tread Gadas, he's fast, just a tread shot. Halori, Clancy, a Lehane tread Gadas. Couple second down, couple pull him on through vertical. Clancy go on one with Fader range all, no. Yeah, that's it. Shake it. Oh, Shane to some down rush on both the shot. Hánig Robbie a rash. An sin agus ní féidir le Jason Aon rudí inamh leis. Couple second, 10 second and bought the bulte. Fána se glugin. Tá Robbie Trish gacrod a fágant in san fáin sin. Yeah, treads ma and dog both the down of Inter. He can't treads. Comfort Jason Clancy. So nach tú around and booter Christina Keogh has gone. Ní bheith tádas an seo. Tá sé dachar rá. I Moorehouse tá sé tóca ag Robbie an sin ach fós. You know, bhí sé meascathe tríd an bouta ar fad. Yeah. Well, tríd ar fad. Bisha, Simún an seo, sin at bhaid Babhtaí ítach an. Babhtaí nach bhéiteach muid. Bheith cínta seo, ma hénig Christina Desmond Keogh an bú acu. Ach, na Dornálaíocht cínta an nid. Tá na multóirí cínta, agus tá an scór fáte ag a fearantín seo. Ach, Bisha, seo Simún nó, téta muid. Ní dún gemein na multóirí ar éon rá. Ach. No. Méidir tídó ag duine cínt. Trídó nó cara héin in Moorehouse ach. Yeah, bhí sé congra. It's very good, but crowd love. That's a Nicole Gundy Marvin's going to do. Chris Donald. Second with Kea in booter. Put your hands together. What a fine contest and a tough one. The winner on a split decision, 3-2. In the red corner. Agus a grúte Robbie old Sulla. Has the Celtic Eagles in Ireland. Agus. Sin tá Pavel. Yes, it's sauce delicious. The Celtic Eagles. Agus rinne se go look Fred and Vertigo on wall if fair to. The Jason Snas skate road to comfort to Chin Robbie Mach. Agus dunsa shan trades.
bhí éige gur caiigh sé tachtamach agus an tríd thuirt go dtí Jason agus dhéon sé sin agus ní raibh Jason an arrange á le Robbie an sin so. Yeah, bhí an bú tiltte aige. Agus a Pavel Turparo go Robbie an sin, ceapan na meach. Ní dún mé sé leis go gáile nó tá fanna sin seo. Oh, bigger banút, I'd say. Taréis sé sin. Yeah, well, it's that's a good thing about Runtu. Into Notwa on both the Dornálaíocht and BEO Robyn seo. Sport TG gar a nocht. Beg an trid sin samúla mark. Oh yeah, sin trid agus Robbie. Ní féad le bheith seo mar bhrála brandú an trední mar be sé Beg mé brandú TG car ach ní beg mé seo. Yeah. Ach no. Mar chéile ach tá hí cúpla derby is chun hir bhí an ceann Dornálaíocht bheith sanna blog Cliath. Wayne Rafferty turtai Jack Marley. Look, Jack Marley tahish dolchi hin damanta yna tasha. You know, is anima Jack Marley nish gwersi Dornálaíocht the new one and show footing down. So you know we should the Cliffy Caru Canish Boris. Is Rodo one of the Olympian. Ach wel se Babhtaí Caru Canish look to Jack it out nach just her bar agus tashe trish co evade a yen of agus tashe fosog so ta yeah ta Along le Daina bhige fós. Agus buin fáte ge mag na Cliffy orpacha. Tá beidir níos tábhacht é Cliffy. Christina. Ja. Gone out. No, tá taíd na Bertacha agus beg an trid seo an Congrach. Yeah, Bertsta trade as coming Cliath ach Wayne Rafferty. Agus Sastulika gona de mia. Tá Isacha ag na Bertacha orthe féin so tá ag siad áirit. Yeah, tá Rafferty his cáil na Jack Marley sí bliana sa chéile. Ní drochmod a sin ach. Yeah. Cá tú tíocht a rucín difriúil, nach? Se, yeah. Cáig tú fós tachtar as agus é tríúil arís. Sinné, go dtíadach é. Ní bhí anach ní númed. Man go bhfuil chudach sé ínta sain de gáileach Jack Marley ceann seo an mar chuig mús dís túisce. Tarlan rudí íntacha agus eistecha a gcuirsaí Dornálaíocht mar sin. Marley, Darug, Rafferty, Gurram, ní númed agus áit sa Babhtaí Canis amárach. Tá Dornálaíocht an join rúb. Dornálaíocht BEO an Staid Náisiúnta. Milan láder an sin ó Jack. Oh. Das ríist. On the Bertacha? Yeah. Rafferty a hain, but it Jab das and Shinnig Rafferty. Marley could brew off Rafferty a hain a cause, so you got a shot. You feel a shot of sheer and show Jack Marley. And get the Trumvachen. Niamh KG. Washington Bully Mora. Rafferty gets ass and chin. Tá sé sástún seo. Yeah, but she saw his number one, but she saw it, not me. Se. When you wrote Jack Marley trading Saturn Scarta. She Wayne Rafferty, Wool, Michael O'Reilly. Andas. O'Reilly, Tatrash, Keogh on the Cliffy Olympic Rio. Dep Lino hin nu. Shin Decker talk to Rash. Yeah, come more Baltic Marley Shin. With O'Reilly let Rafferty and Law of Our do Gaveganach. False fin bullish and lodge it. Andas so Rafferty Shin. Like I just beginning sports, I'm sure Keogh. She go over Gadeen and Shaw. Willa Anvor on the Bertacha. Yeah. Caig sé bheith ag an Mac an seo. Not the wet. Yeah, Ladsmore is the bully more. We can't feed Staid. I want to let Dornálaíocht ag meochad shot a Staid on the Dornálaí. It's far the Honey points. Mac and Dacker into the Cleath down to August na Cleath Europe can come up. Yeah, and Dacker. Kind of lads. Cóhúr agus cóláder tá sé just agus nekas if you want the student the lads ain't professional tá sean man difficult ag meochad profession. Tá sé. Yeah. You can't say Thomas Carty, you know, can't say knockouts sinna tá wet ag professional ní hasan se an show. Ní féidir leat bheith part-time sure ag train all an seo caigú bheith lán I'm sure ag na Mac an seo. Tá sé códain séach.
Take a second. Marley Lehane near Sha Crean in Ocean. By Wayne Rafferty saw selection 2 shot. Gone out, Tasha on Conquer can shot. Marley Lehane. Oh, come on, Shannon. Marley Creek new on shot. Sprashen Dasok Shin Osakian. Can contact up the east. Tasok Osakian the east. I guess a couple of seconds there for Wayne Rafferty and Shinner Jack Marley's right, yeah. With the couple of counts and Shinner. By Wayne sauce to Gamal Le Shin. Come and get ours off and score. See it the Jack Marley loaded. Creek and she loader. Yeah. The no made Derna kun shin vi Jack ig ober. Agus vi shin far. He's come more and Dasok motion like ta coach the bandage nach well after Jack that stopper. Yeah. And eye catcher. Shannon Rodriguez na nachladad ní numa Christina Keogh like to say me na BEO pro doesn't nach match BEO fósad Kadisha but like Keogh diffu fion ta all stachig trades ra you know ní gom ever more eye catcher ní gom the shots glan of tam or fads just different a kai tu veg over and tomer fad like ní kai tu ve lauder and tomer fad a kai tu veg over and tomer fad you know cuz tain she the raiga gor ok nu de about us so ta she ní stacker you know kai tu the fin of a command agus ga kein rodak tá sé de friúlún cléí amateur. Agus bé tú trades galúa nach mé. Tá mig trid ar an fáhéanú lá de fiora é ggurcaigh agus má tá tucéadaí ó éine chuirtéicsú cú mar Instagram nó Facebook. Agus mar ceiste cum seaachta go sé cin nickname with Albert Earley. You dúirtu nach léich dat. Ní lé nickname go. Ní nickname Níl sa gatú wat gítá kill them out to ruddy kids. Gna leat ché tredile agus ínta chuir Cliath bháine. Tí mu stach ar gan shot. Treads in the hiche. Jack Marley agus Wayne Rafferty to tie the chéile. Marley chun cín nach Rafferty to an nóla did ho. Hession tasag more láidir Marley. Tá Marley gobernish. Yeah, Rafferty begni fi rús motor shot. Shot. Ní bhalla sin brú. Ní bhall investin sin brand where Jack Marley is in tasag láidir sin. Rafferty. Ní hit chéidir again Jack Marley. Keogh and Thompson Marley. Rafferty to trash. Coil to Stefan Marley with Scoopy nach Willigus. And Lewis. Oh, Keogh more meats on chin. A current combinations of Keylinish. Agus tá she de gober. Yeah, there's a fast nach Will Marley is in Keogh and Thompson. Fair to Rafferty vin daso cussen te gach chin. Tá she sucker hinish. Yeah, vin Doris fuck Yoskulte. Yeah, barrel season Trudanish. Tá she topic den Macinshaw. Corlia Olo, Rafferty Galishal or Deuce. Níl sus. Yeah, she's attacking to Jack Marley. Machs the whore. Cussen tasig Rafferty and Thompson. Right, took a stop the Snusha. Numet Focky. Cussen daso Rafferty and Shin. Yeah, tan daso sin late in again beginning the well. Ach. Lehane cool Lehane. Agus Gael Machashin. Ritarola Jack Marley gonna could Bruce Sheets at a Hligan. He's the Fig mate. Marley Banu Joe LA. Agus. Oh, Keogh Dasin shot oh Marley. Tá she bugga go das agus tá she comporter. Yeah, Shannon Rod nach tá she comporter agus. Techa Kifog Bay, Count the Dornálaíocht saw are down a level shot. Force on Og. Mackin is Dacker Muhurum. Yeah, but she saw the ball Shindigus. There are fair to go in Rafferty, Hollish Dach and Chatosag will Jack Marley the wool at sea or Hanahane. You know, on Olympian, on rail to basic Malcolm shot. That's a thread come on. That's a trigger man. Chat. Weigh in tomorrow, 8 to 9 and 12 to 1. Marley Chinkeen Marshin, Feh, Optic. Fuss. Tá Wayne Gobergama agus is trid an bhae.
Egan McIntyre, Murders. Now, on behalf of the President, Keith. Can decorate. and O'Donnelly, No, thank you. Neil and Jack, you know, just coasting in of To all August. the officials that were inside, Creek New and Tritchog got Gertu, August Tashi, alright. Is you know, we was kind said in the Cliffy Olympic, but the basic plan was right. Like in the Cliffy Olympic, is he up me day nu, hopefully good. But good lazy Jack Marley, if he on Honda, if he's about to carry Canis, be Hession raw. You know, Tamishiger Bonhol, Shannon spoke of a sega, August. Got what whole cartridge, now like you know, next was Kelly West Treads and Chamorlach, because it's Inter Yekel Ash and Shot to Shaintoch. Got what whole cartridge from Sus College Cliffy Canis. Ní féidir leat Dane Gertu all, ní féidir leat, you know, Tridna Coilúnt, like Cahi Gackrod, Dullin, Sun Troncana, so Tashi Dakar. Yeah, because Niamh Esha Wad came in with the kind said the qualifications, because Kethela Collier, because Gackrod. Beg she shoot Temple and Bleach Cooing, I'd say, so, you know, I think in Cake on the Mina Sauna. And Bleach Cooing. Yeah, so Niamh Esha Wad. Beg she on shot. Niamh Esha Wad, because Tastin begging in Gunnaw, it's in Chin Freshen, you know. Shot. Kaitu Reagan Shin. Fantastic Rafferty in Chin. Probably Christine Desmond Rawley in Chin. Shansquill, Jack Marley, begging in his comfort Inish the mouth shot. Rafferty in chest off the gay legs of Artscabinish. Well, Bullier will it. The Rafferty Gubber on Dollar Cool. Your thought Jackie talked. Yeah, tough punt as well, Gwen Rafferty. He just came row out. Level differulach. That's a thread come on shot. And because Niamh not again the Nevin. So on you Jack Marley more shot. That's a Rafferty. Marley to shot. Whole load of hush big mountain shot. That's a hard bar. Because Niamh Valentine if he struts again on the name threads. No, Tashi Goni source comporter. Dornálaíocht Dassy, you know, Confacenter. O'Brien Shean on Va August. Copper Croon shot. Tashi Rafferty. Gano Yeah, Rafferty they're fair to force a car. Force it. Stop it. No Neil. August Newman force Focky. Pace and Scott Goran McIntyre, like, you know, need to try stop an acre. That's a pace of it. Scoopy is loads it. August Wayne Rafferty Bullimore a one arm shooting shot. Oh, Marley vertical. Squeal it. Oh, Shinner House. Basically Jack Marley got threads again off the end of fishing. Fantastic Rafferty. Fair second Falconish. Good more. Thread na hiche and thread Jernach, thread ma. The Corgamach ship Rodula some Taspanta Shinian share house. Iguina Jack, you know. Tawn Tahig Jack Comasso. I guess taking Chagwell and job Tintin Chagahish. And Dornálaíocht seeking. Wayne Rafferty, he's trade man. Hard to get over shed out of Fadagus. And I'll give a try to Kiely. Nina Joe Figme. Jack Marley, Slán Sovelty. It's MBabhtaí, Canish and Morach. Gonna Garen McAllister? Or Captain yeah. Because Fi Markins Galaski O Celtic Eagles Broter Madden. yeah, you mean Escott. The lads Mora, and the third side of Keogh, Stoy Christina, with the brand new and the tread near Fad, the Nacht, like by treading the Eintach Mod, Feckmoids, Adam Hession, Jude Gallagher, Feckmoids, Donoi, Kelly Harrington, the tread the Mod, Feckmoids, you know, Nathan Ojo, Ed House of Fad Nacht, so the An Ehan and Nacht, I bet you on these for Mod. Beg Gake Tridamarkama, you know, Urnta Nevin, yeah, no, Beg she on Var Mark, so, but thought to kun faken turn a Tridna, Taran Shogadi, Staid, Náisiúnta, a Mark, Yeah, and Tora Benach, Cliath and Chuggis said Turn the Jet Efficul, August Jack Marley, a Fonnacht, Bernardo, a Love Sonair, August Wayne Rafferty. The winner on a unanimous decision in the red corner.
Agus Sinead a gúta ag Jack Marley. Tahi ma ag Wayne Rafferty a Jack Marley ar level difriúil. Agus go leor trodní maithe feiceán Christina. Luma Kelly Harrington, toss up go tú agus Kelly an chordúil. Cecha deas atá se í eicil Hession seo agus géanamh is nach mé an bhain seo mórach bheith breanúir TG Carmar. Ní écann tú réalta mar sin Kelly Harrington na fille Hession ríist. No, tá sé rás go bhfuil sé raisig Dornálaíocht ag gan dot beag brú defriúil ag an seo agus í arráist sa bhaile ag trid. Ach leúnmh dé beag gach aine ábal de tatan seo mar agus í eiscint ag trid mar is tá sé speisialta agus tá sé deas í eiscint is sa fáinge. Agus ru tú cantlíir in the seachtain bhfuil sí tréáil go má bhfuil sí sásta an héimar. Is sin potent ar tá gratis cí tú a piece of big nero gur Yeah, no, tá sé tréáil go má tá gachar ag dul in san slí ceart. Ní bhaile Kelly Mac an Russians I gur éon trid, so tá sé sin dechar ach nó tá sé réig don trid agus chalín má Kelly McLaughlin tá sí I gine agus beag an trid an bha amach agus tá na Bertcha an technúil. So yeah, tá mé tú go mór leis an trid sin agus na tridna eile beag si Harbar gacéin den. So go mu bhfuil den eile go tú súla feiceil amach nach bhacht mu nocht? Linda Desmond agus Gráin bháil sin é má mecin má bheoh mé fós amateur agus tá fós ag spará Linda Desmond tá sí annachlí agus tá sí réig don trid seo, so beag sé sin an bha tá Gráin an technicúil agus tá sí an láidir stig ag trid ach fós tá Linda Desmond an bha agus tá sí réig don trid, so beag sé an bha amach sé clog an seo sa Staid Náisiúnta agus más féidir le tacht Bacórgah féidir le tacht chun na cléthaí ar na tridnig léir eiscint. Cos sin go bhíon máil sochta lenne nocht agus cynna I leat an cuppa seachtain I ggur cindáta ríis vis tú trid? Féhíon lá a fiara in san Parochial Hall ag Gorky. Níntach bhfuil leúnté aile le Christina go míon le churna a bhí tarcúnach an seo le furin just content agus le nematán don nóid be sport TG Car BEO an seo a Staid Náisiúnta mórach bílinn mar be tredna ítach a bhí. Go míle mágad.